de akwa akiri nti mu amowe bi a transformer we so no mu nyina mo ho bekire mo but enche ye be ye hu adwuma na masan ye de mo atonkan ya so back we e was they say you try about to so answer we here me dey Ghana we dey he na yi to asokra na me dey abuze nchamo na ropemu akwa bambra in 93.3 FM so me na so agudie mu nsem ye ba be jana fe bia enso akoye edemonde anope ndanope Joshua Kobena ajenim Raymond Asitete ebo ndanope na dwumadie no enso abo kwa mu kamana fe bia akoye edi ama kan ho na so da kase enko informa Festus Enterprise Festus ndanope min kan fanchire wu Opemoti TV enato DSTV na ope bia to Start Time anase Canal Plus ena ope bia to Festus asoye ena me kamfo edema ende anope dani echemo Festus asoye na Champions League final no enso eba ope bia hwede na se DSTV na ena behia enti Festus asoye ena me kamfo edema enda anope ope TV enato say Hisense Aseno LG Samsung ena fe TV set aka cheni na ena ope bia to dia na se Festus asoye ana me kamfo enso edema ene anope air conditioners ene so atontombi bia na ode obi dada na so de no eho atotoma ana se fort bi aba ho apeso siesie no a Festus asoye ana me kamfo edema ene anope ene nti fan TV ene DSTV ni decoders ho sensem nyina de Festus asoye ana me kamfo edema dani chemu ewo achimodan yani Ochumasi Sport no ene se di hwani mu ewo achimodan 0244 515-849 0244-515-849 0269-305-785 Festus number ofrena ojo suna fibia enso akoye ede ama wo Jubilee Hospital 7 Kamfanchel se bia na ohododo enema enhyeda enkoye ewo wumpom esi amsuo no etoto ene ti ohododo de a na se Jubilee Hospital so ye ena fa wasem nina fa kokodan na fe omonhwe endomboa na bia enso enkoye emfa emao laboratory no ye de aba test bia bi ye be ye ede ama okama ye sanso ede pharmacy aba eduro bia tuntumbia ne bo no enso eda form antenatal care ehonmo ede ma pemfo ni munda wani ejemu our Jubilee Hospital enso aso na fibia enkoye enso enfama postnatal care no enso ono mo a na se okwa bibia ebekoye ede ama theater enso Jubilee Hospital na se okwa surgery ye beye ede ama Jubilee Hospital enso aso ye eye clinic nso penfo de aba we ultramodern one adwumadie bia ye bedi enso ede ama wani dental clinic no enso se adwumadie ni na Jubilee Hospital aso ye ena ye kamfo ede ende anope na oduro Jubilee yes doctors okukudama omo enima adwuma ni yepa enso ababe piemu a ombe boa na bibia akoye papa enso edema na kana senso se insurance bia yeje se ye private health insurance and also say aban de no ni na yebeje adoma boa na bibia enso akoye papa edi amount achim da boa bo kwantimpo no so and say Jubilee Hospital ebutu 0244 575799 0244 575799 0241 7846 458 Jubilee Hospital na mafrena oje osuna febia enso akoye edi amount ODI edit TV number or the fridge number or the air conditioner number or the washing machine or the rice cookers enso aba eya say ceiling fan pe bia to a ODI asoye woni mpedifo ending komo se sika no enso kura kuma bia wonya no fa kwane kwajo fridge kosi fie na 3 months achi na firo tuan kakranka na bia akoye edi amount 0550 900 600 0550 900 600 ODI number nano pay me come for enso ede amawo na bibia enso akoyi papa ede amawo Nyankopon Adwuma Wednesday ya ebay Europa League final na ukwada ya ebay na dwumade kase no enso etodwa na Atlanta etenafie ene Bayern Munich enase Bayern of Leverkusen ede aboni na game no ebese kankano powe ye hwede obegena febia koyi last year na aboabo this year de ye say ye wi aboabo for de enti ye de ko atema sani biem na ye ko asane na se 5 p.m. Kane na se dwumade no enso ahyase enu tihia ye ewo NYC pap atema sane awisa kwantimpon so a ene se ye ko akoginam na fe enwom to ene enwombo ene commentary na deni na ye de agu akwamu ede amawo ene
Aniti connection so ne hia na yemfa final no enso emfa embrel ewo Nyankopon Adwuma ukwada ebei 5 pm na sempinfoni na enso ahia obetumi afre number yi na face nkomo bia kache se bia bibia pese oye bia no obetumi afre na fe wadi nkomo bia koye papa enso edi amount 0544 102810 0544 102810 number offer empirifo ebeje osuna fei wabuki tebu kama sɛ bɛyɛ one aba wa na bɛnya bia tena na bibia nso akɔ kama edi amount ɛne anu mienu anano pɛde nsɛm no ɛbrɛw no ɛyɛ abrante fan Bernard Mawul Boto bɛtene ka medin di Joseph Kofi Ajiwi yɛne yake ntuma abɔne atena se ɛde nsɛm no ɛde brɛw ɛnde anopai yɛnhyɛ sɛ na afei no yɛntini kɔmɔno ɛmfamam de the Ghana Premier League match week 30 na nkɔpɔnya adoma ɛne anwummerɛ we ɛhyɛ sɛ Nations FC ɔmo to nsa ɛde afrɛ Accra Lions na ɔmo atimi abɔ Otwadian Kwame Basaya Dom ɔyɛ adoma Saturday memenenta games no ebetimi atoɔ so Brekum Chelsea ɔmo ne Asante Kotoko Metemba ɔmo so betimi abɔ na afei Legon Cities ato nsa de afrɛ Great Olympics na mabɔ Kwasiada Sante 3 pm games na bɛtoɔ so Beche United ɛne Karela bɛbɔ Dreams FC bɛto nsa ɛde afrɛ Hearts of Lions na mabɔ Hearts of Oak ɔmo ne Aduana FC ɛwɔ Accra Sports Stadium ɛbɛsɛ kankane Poria match Mediema Sporting Club ɔmo Real Tamale United bɛbɔ nso atreman any Gold Stars ɛbɔ na afei ne Samatics ɛnso ato nsa da frɛ bɔfo akwata no hyɛ nso sɛ yɛbɔ week week 31 no Kotoko and House of Folk a big game and then also Ebebaso. Yenani Enremo Samatesa, so Yadani Remo Samatesa. That's a head coach, a coach Amadu Nuruddin. Najuman de Oboye Papa Pai, while a former coach Edema Chimdako to Creas, or Sansu former coach Edema Kim Faisal Bobo Kunano, and as Swadana Kumaka jumping for Bisano, Saudani HSC Ghana Premier League no, Omo any decline our table no so, no met me Adjana or see Juman and Nafem, Amudu Munya, Comagine Papa, I'm a Bia Eddie Amon and so some magic Ghana Premier League no Adwuma and from some good so Tonyama na sen kunimde no abanom to media dia amode ebemu de yipa. Been very hectic, and as we speak now, we are even still very under pressure because where we have gotten to, we don't have any excuse for maybe our investors and then our teaming fans, but to give them the trophy. So it's not that easy, and especially in Ghanaian league, when it comes to the tail end of the league, there are a lot of things happening. So just have to stay focused and see how, as a young club, how we can win the cup for our investor and then our teaming fans. And so it's still very hectic, and you cannot see that it's a done deal until maybe the last match. Ahenkan Sports. I am Commander Samatas head coach Papa Fan Amadu Nuruddin. Ereja enero pay no amfana no enso amfansi wa. Waso dani enso ewremu ewo Ghana Premier League ya ekoso ya. Na se mu odin ye papa. Vise teams no ebio mu omoje league ne de ebi nso ekọ relegation enso omoje league ne ekọ relegation for na. Aya na aya ampetampe. Yakobon adoma mu game adoma nim no. Amna Hearts of Lions na ebo. Wase that game no ebe di ye papa. Na so owo gidie mapa. Say the boys no eno nankasa no tactics or the no enkurumdie no betumi akọ e dia mom. Yeah, there are teams that are fighting for relegation. There are teams that want to win the league, and so we are meeting some of the teams that are fighting the relegation. They want to stay in the league, you want to win. So it's very dicey and it's very difficult, and so that makes it very competitive as well. For instance, if after our Sunday game we are going to Heart of Lions, it's going to be difficult because they are trying to fight relegation. We also want to win, so that makes it competitive. Our last but one game against Karela is the same thing. Ahenkan Sports. We am Commander Samatas coach no Edia Jana Owie Kra and afi Osra fans say amon tamachi no mo bom ye pa fisa Adwuma ne de oni ni players no ama komutuma boni so omo yaye ni ye na afi bia koye papa enso de amomo wase emu ode pa so metuma je leg ne de na suesi obehia fans no no mo ama from de omo ye and it's fans no so tamachi dia Ghana Premier League no omeje ede amom. For the supporters, they have to keep supporting. They themselves, they are bent on winning the league for the first time in the history of the club, as far as the playing body and then the tournament. And so, for us, we are taking match after match. As we speak now, we are focusing on our match against Bafo. That is the immediate one. And from there, we take match after match. So, and then we see how it looks. But for the supporters, they have to keep supporting the team. This is all what they have. And they have been very fantastic since the way it goes, since the beginning of the season
until now. We should keep supporting us. We are hopeful that we'll get there. Hopefully, inshallah, all things being equal, hopefully we'll win the league. Ahenkan Sports. We are Commander Sesamates head Kuropafano Amadou Nuruddin Ediaja ene anopai. Yenko Ramo enso ewo Wafu Zombie Boys U17 Championship Eguswa Ekoso ewo Accra Legon University of Ghana Sports Stadium enso yenko Dinkomolaye Kingston or your manager Edma the Ghana Black Starlets U17 team no or penena kwa ko Dinkomo waba bechre omo targeta omonso omidebo U17 eye competition ekoso no or se target nyina ne se U17 team no enso betimi enya qualification na fe Nyankopon Adwuma 2025 U17 Cup of Nations ebetimi akoso no Ghana U17 team no enso etimi akwakodrim like Kingston nkoma odiye no enuni. For us, we're taking it a game at a time, and it's true that since 2017 we've not enjoyed like what we are good at. You know, previously our youth teams are very, very good. You know, so it's something that Ghanaians are craving for. You know, so I will always thank the FA for believing in me, for calling me to come down from Denmark to come and take this team. You know, from the first day that they called me, it was the first day I came down to Ghana. My aim is to change the narrative, meaning qualifying the team. Since 2017, we need to qualify the team. So myself and the FA, we came together, and then plus my technical team, we had a very solid game plan in terms of how to recruit players. Ahenkan Sports. Yes, NT head coach Dema Ghana Black Starlets U17 team no then come on ana yedi ediam no one fancy honoma or chirima kwan ono offer so a empenfo boni din say onbefa team no na fe onya training peninson down no or say na player selection no enke ho be din papa penenso asetano e ko Dema Ghana Football Association penfo ana afi KGL competitions almost omutimi boy across the nation and na e boy ono so otimi identify talent and e omuye Adwuma U17 team no. We believe we have to go to the kids, not the kids traveling all the way all over Ghana to come to Pram and then they go back to their regions. We took it upon ourselves, went to 10 regions and then picked players that we believe can help the team. So for me, I think we started the journey early, and then also thanks to KGL, they helped us. When I got to the country, I was lucky they were having a tournament. And trust me, this group of players that we have now, about 8-9 KGL youth players are in there. So for me, the journey started very early, and I really appreciate that the FA was very supportive. And today, for me, the education that we've given these boys and where we are now, I think all we have to do is to motivate them and keep developing them. Ahenkan Sports. Yes, NT head coach Edma Ghana U17 national team Black Starlets no ana yedin nkomo diamano na me pacho papa friend Charles Taylor and so no a former player Edma Asante Kotoko or ye Juma enso de my heart of folk boko no na penene so din komo Edia front like Kingston home or see or show Juma like Kingston eye Dema Ghana U17 boys team no the company Auto Adwuma Blasters na or say or show na just like Kingston or bro eye U17 so to the point coach Blasters dia like Kingston no so deserve better. Like o deserve under 17 because under 17 no oburo say Otuado Blaster dia ana like under 17 me na make catch on me say so Otuado e Blaster or qualify for Blaster like o deserve more than Blaster kra team bi o ha bro Blaster so anka like e na so ko Otuado mo akra bebre ball no e tactics na ebo e na players no e was so more discipline because with me body o pe me say boni say na body o pe dia I was say a sackle we prayer now according to the instruction from the coach na say wa so do pe body o pe dia because Blaster na kuta no say lie mo ekuta sa Blaster ya on be deliver say 5 year and e be 7 some players na lie betima asem me nka so onya adi o lie standard no e wo soro sin no ba be ne den lie coach ne de o ye coach bi a mom de mankan boa meginidi ne type no ya say coach adi mu tamadi mu afrane mu yes because onim de wa ya share talent
Ahenkan Sports. Yes, Kasa yam from Charles Taylor no wakane de enso no Ghana Division 1 leg no week 27 zone 3 Friday ya nei no Shase Accra Athletic omne Akachi All Stars Saturday china ebe towards Golden Cake omne Kings Palace ebe ko for Dias and Perfi omne Ankilti United game Nania FC omne Oko United Sante Ho United ne Altram Divisa Soccer Academy be na God omne Susu Brebi wo game na fe Vision enso ne Kotoku Royals enso etime during time so na fe Monday no still believe team no enso atonsada for Home Stars no mo nso omabo na no anasenda ni everyone watching da Kotoku Royals bobo kunu godin kuma fefere mo emfa mo da se chairman Linford Boadu ono ana bobo kunu enso ene de ase victim fisha be se edu achinie papa ahwe atoni ama boye papa ama bobo ko eguso ekole nim na no ana se kwabra jenim etine dwone ni dinkomo ekubuza nse Kotoku situation se omunamu ohwe eden oso ne de sa ne manama na abano utumi se team ko Ghana Premier League na so kosi akanya na ne ma tumi anko yeso amfama no na so santo etiba biem na so wankonkoden a wanhwa na so obedana ni ewram of first division wanyere ho abekọ second division wanyere ho na afre ko primo na third division ne ma enkoye emfama o se Ghana Premier League amkoye ama tumi asi akan ba kokora empo awatem da ni na eka ho bi ana ma ne ma enkoye emfama buku no football club do declaring stage. So why you want that? We to be crafty. But the criteria commented division. They are going to be sustaining the pressure and the problems. Because don't forget that Singapore investment of Premier League back when you're in the return because when we are about much back with the crew. And I expose the players to suit your under Premier League in the world. It's clear that the audio work on that account at the Einstein. If you contact the Einstein, you have to let the player go because the opportunity is super player. Ahenkan FM. We I am commander selling for Asama Boadu Edijai na obabe wienu na fe o sinsesia mpempem de ama fa se team no ama ya rebuilding fisi players ni bia tutu akwan ene players ni subi omu amadan wani echemo team saudum ene ti omuguso amorukutu new players a amode eye team ni ye na fe bia enso akoye papa ede amam no se omo konkoden na fi sambre ko de o she obi abo se team no ebesesa. If you say that Kotoku was winning there, they say, yeah, rebuilding the team. And in the case of rebuilding, you get some inexperienced players. I'm also better. But in the beginning, first round, in the second round, I had more down. I started to say, all board down that the team cannot score goals. And we lack affront. This is the weakness of the team. Team need to be some goals, strengthen your first nation. But I know for sure, say, on this play, the way sometimes, and then confirm, team will be to be after the enjoy and also, now went to be on board of the body. So I can't form my case to the thing. Everyone I see to be best continuous. Now, yeah, to be some recruitment, eventually, I'm working. Ahenkan Sports. We I am comma na se chairman Linford Boadu ereja ende anope na ende dwuma de kese ba ewo achema chiase odani ewremu owa chiase district football association a ende na mpedifo eba hwe na fei omo abia no na penipa no ene se oye chairman na ende ye kopa no ntuma na fei wo chiase abo adwuma ede ama omo no eye Abranche Fenezak oje ende ono ne koma akra ensu de eja wa kire kwan amofa so ye ene ba bia omo ye enso ewa chem achiase a chance district football association a virgin craft na aba na e we say ye pa on penifo ana say penifo na e be hwe sa association na ayaba district one enti very yearfe directive Mr. Linford Asama Boadu eda no e kire say e be yin sa penifo ni na di be wie na we say ono as regional chairman no we see from no ba na obehia penifo a omo a chance district na officially no or de dwumadie no ehye yensa no mu se association aba nti no mu so emwa bia na so mu ye na omode boye na association utimi agina no omo so ehwe na omutumi de boye ebe o chief palace so the forecourt of the chief palace ahenim sa na chance mpatem no kan obi abi ahenim by 8 o'clock na start set up the place till roughly by 10 there na regional chairman abedu na no so ne mpanifo a egbobo mu din na education director mu ne MDP chairman and NDC chairman obi abedu Ahenkan Sports. We I am comma na se Abranche Fenezak oje de eja erefa a chance district football association for dwumadia ene Nyankopon Adwuma etodwa no ho. Flight number 93.3 FM La Liga week 36 now Las Palmas omone ene yadia entra ana games no enso timi course for Las Palmas
ɛhyɛ kan menu ma Real Betis enso ɛte kan menu Almeria Anshipi Barca ɛhyɛ kan menu Real Sociedad ɛhyɛ bakuma Valencia enso entumi antie kan hyɛ nso sɛ week 37 ɛkyena ana Nyankopɔn adoma ɛhyɛ ase na nei oduani ɛkyerem ɛwɔ Serie A ni ma 1 game enso ɛtɔ fam ɛwɔ week 37 ni ma ɛyɛ Fiorentina omni Napoli 6:45 ana sa game no ɛba so yɛne ni remu Barca so report for mo ɛba na Brantia ye fene Nico Williams aso ye NS beto dwasa Barca for se mo pa Brantia NF Atletico Bilbao bokunum na nkrofo enso de 55 million pounds NS de atuniti so na Barca forces kan was rodo na mo hwe na mo tumite so de na nkoma kofa Brantia abesi akan edema Barca bobokunu Juventus Bobo Konomo reporter Bansom head coach Maximiliano Allegri and 24% team estacking at the end of the season. Now Endra Medin Komamo and no pay reporter Banse CEO and so Edema Juventus Papa your friend Ayo Mauricio Scanavino on also Kwako Shepherd friend John Elkan now feno on a club no lawyers no Edin Komashe say Allegri no Uncle Swantana Pasa and I said Juventus Bobo Konomo and I said Juve and Sake Allegri. Bayern Munich and so say NS reporting for more Banese coach Thomas Tuchel and Penufo atwa U10 as an national seeding come so betumi aje penny abo adwuma next season e dey amamo na no na papa yi enso aka de achom se odani Remo Manchester United ye wa kwa bi o fa Bruno Fernandes bond there onimboye papa na so asa nkrofo no mbo no e no wu amanema enkoye emfa momo o so betra se abo adwuma na ade Bayern de a omkofa Brent fa Bruno Fernandes embre no na femegira mesi akan enso emfa Bayern Munich boboko na ye de mu nkomo no e de ajaw Odwani Echemo Bayer O for Leverkusen Jeremy Frimpong left back now or ye Juman Papa right back one so timi pone kama na me patro reporter ban say Manchester United omne Arsenal nyina ed Jeremy Frimpong enso etimi aye omo target na neaba ene say so betimi atop penin ed free Leverkusen I just say before the Euros no ono so ni release clause e ne contract no so timi kwatrega anse na watimi agene 34 million pounds and in his car I was said before the Euros no utimi ed come Bayer Leverkusen and sana Jeremy Frimpong no watimi ababie juma enso diama na Brantia fan Kudus Mohammed Gana ne Brantia Osina Kadima West Ham United boku no no Alessandro Joffo na kwedi nkomo de afanya nkopon aduma Sunday game amene Manchester City for ebo ho na Brantia ne nkomo de agane se one de obekọ nkuni atwibobi a owiem na nkunimde no akode ama ofise ni nua fan Thomas Tepate esina kan edema Arsenal ti so je league na ebende ye papa nti Sunday ye by de na se ampaye ebedwo no Brantia no ebetumi akom adi nkunim edema West Ham United boku no se da baya Arsenal ebetumi aje league no Ananwa da Odwani Chiremo Tottenham Hotspur Stadium a big game called City. Ekoto Tottenham hono man kunumdie no Ekoduma City goalkeeper Ederson Moraes Santana mpacho penino enso ekonya injury e hono reporter ban say season no aberiye enso diama Ederson Manchester City omo goalkeeper na game saka no enya de obetimi a feature. Yeri masi ye konya kopon aduma awia de akem na so driver ne so eba na fe ya be hwe de egu akwamu e de amamo ende anopai na Joshua Kwabena ajenim boy ne no bibia edmande anope Remo Astete enso eboy Bernard Mawuli Botote nika bidi di Joseph Kofi Ajiri yeni na na yake atuma boy ne ade nsem no ade ebre wo yeko na fere champion man obobo for ya manfo atoa so ede amawo Sometimes
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Benji. Where be that? Where Benji? Yam fast than confirm the sports team. Joshua Kwabene Jenim Kofi Ejiri Ben Mauli. Yedoma Sibi Bray Twaso Ewa Hadi Ama matching. And only Jumedi ni din. Simano Ebria San Enum. And Abwa Pano Panon so home. And if Fiada. So ya where. If Fiada de Yari and Sheden Tunkro for Mafo. If Fiada and you be a baby Adam Paibo Muni Esre. Say Radin come no one muntu ejina siene ni omo ye biado erade mo omo ho ban onhwe omo so a omo ho ma asem ba se ye tu obi ba fo pa de fiada no ka say wa hye bag ni okodi nansa obeba kwasi ada ni ebe ka bi amfam erade nyo obo afo keke. So much I don't need ready anything or frame or boba or 40 amanfo. Yeah, twas if you had more the amount. Send him say after sports, you caught na almost celebrate you on birthday. You joining one near celebrate you together. And I paying so. Sapa pepe ni ebe you know. It's what I mean it, baby. Atuni pania ding So let me start with this one. So a glorious happy birthday going out to you, Bright Adwuma-Adwuma Ayenori ononkwani dino no Bright Adwuma-Adwuma Ayenori. Happy birthday going out to you. And also to you, Ajua Debbie. It's your birthday. Adoma Felicia. It's your birthday today. David Ejay. Also sa Oliver Freeman. Anita Ansa. Patricia Boabing. Martina Minta. Also so and then the final one, Alfred Techi Mensah. Alfred Techi Mensah, senior man or media general specifically Onia Sports. Senior man and pay happy birthday going out to you, Alfred Techi Mensah of Onia FM. 18 Yakopon Adwuma Sunday in so. Yeah, call Ebenezer Presby.
Yeah, Kwakuja yem boss. Yen general manager. Okotoni bedding. Ye nyina be kona jade ye ni onyam akwa na chi. Eti ya wie ne saa no afei ye de wo dachi nti obra kwantu afutu na de sua wom ye de beto aso de ama o. But saa no pare me ka kire wo say me or breaking news said the ma meka ho asem de a kire, don't worry. Meka ho asem de a kire won. Oda chinti obra kwantu afutu na de sua wom an opay ma yem fanto aso ma brofo kase mo say keep pushing forward even when it's difficult. Keep pushing forward even when it is difficult. Mamin kano early brofono fama it is difficult. Keep pushing forward even when it is difficult. Emu adin se den kra no a mpacho miyeweni. You see the author and the finisher of our faith eyu nyankopon. Wono ni abrabo ahyase. In fact oya abrabo ne fapem na hyase eguso koso ni na wieye. Unyankopon enono. Before, during and after of our life eyu nyame. Enti dia we no emu aden yenimpa. Yenimpa sa adwuma na we no edin. Yerim pa se awia wonam so awia kataban a wonam so. Yerim se adwuma na wo ye no wo bre. Yerim se wusi apene pa. He obi ka te se adwuma na wo ye ne nya den oboa. Adwuma na edin. Na me kofie na me hu se mambi odwafom na me hu adekode a oye. Akire na me hu se eye manhole na otuo. Na o baby a o dwane nyankwada ayo enye children service nkwala hia mu ho na papa yi dwafom onte bre ne nkyere se onte woni widiem se wa bere wo bre pa but onim ne botae ne se wakogi sika e wo se otumi wie se adwuma no sika na wagye no e wo se etimi ene no ye pe. The work he is doing and the money has to be the same. The value of the work, you know, I was say equalizes sikana wajie no. Until say sikana wajie no obeye so adwuma no enya dia ojai dia oye. Adwuma den. Medofo, me say adwuma wo ye biara. Eye dwuma anu odin obi ka tro se nya dwuma anu odin oboa eye dwuma anu odin pa eto da bia e ma no aya no omde niam si omtiri so kọ achi no e mema no so saa aya no omde niam si omtiri so kọ achima se wonam awia kataban so wankasa kra na wonam so e bia o kwa kọtọ ade ana wo kọ ba bi keke na wonam awia kataban ne so no eya ohunu se de tie. But eno ni adwuma obi ye onam so da biara obi tie awia yi mu da biara okọ agbogboloshi okọ CMB okọ choko okọ baabi omotontonton nyoma ekeje tia market no akese amuka de omtre yi sese aboy yesu ontri so but okọ te se abinchi sa area ho no a okọ adehyeman ketia kumasi asa na mekan okọ no emeyi tiawia so ame emeyi tiawia so a wo mo ton nioma onye ne one day pe wo ya na wutwam keke kra akoye wade akọ ba bi no se wo na mawia so ya tie nsem a wo kan ene de awia no odin na ne aden obi nso so enum no wote dada nyina hwemesi adwuma yi omo ya ade o a omo tumi ye no adekye bi asa no o de wankasa wo fie kokra mpo no a ebo bi da ho a wo maso ato enchen no ya hwese de tie but we mo adwuma omo ye no free adwoda kopem adwoda no
just say that or no because I mean kwadwuma. But also kwadwuma, that is the work they do. We know, we appreciate the hard work you are doing, but keep pushing forward. And mwabemu muwate, you know, akakiti bi na urade or show animunyam, akakiti bi na urade or the nkodumidi abotire no or the mount. And prepare wo free ho one way ya bra wa bre no na e ba be ye kwa awurade nso ahye mbo so ma ye bre nye kwa ene nti na me ka kire wa no pay say adwuma wo ye no minim say edin hwe say wo sori ahomache bi anye izewu ahomache sori e ya sori ahomache saa e free 2014 ene ya sori ahomache saa be pemene aha kura de ye na nkranya wo be san sori akotena tena ka akodi traffic mu wo sori 10 by 4 wa sori a wo nam kwan so ko adwuma wa ye ne saa be pem saa bre 2024 ugusu a wo ye enya senketwa enkakra one day saa wo bre no ahomegye ebebem ntadwuma bi a wo ye na no pai ye wo se utumi sori timi ka se eyerade mebre o yewurade nim obegyew obesiew woni brem nti wo de abre ni nyanso ye ne mo abamu mu miewani ye ne nkakra awurade se me nka nkyerɛ wo se akaki toa bi na ɔde nkonimdi abotire no ɔde brew miewani ni awoye bia anopa bi ni madwuma awoye awabamu ye abu me ni madwuma awoye ye adwumaden but my basa me be catch we say with that chinti. Keep pushing forward even when it is difficult. Keep pushing forward. Nania osuye nipa ma nipa jena home. The one who is able to give you everlasting rest. Not just rest, but rest with celebrations. Eyo nyankopon. And waka kire wo ne me anope say. We shouldn't get tired. We should keep pushing forward, even when it is difficult. Yenda chinti. Erade hwe yen so no no mo ayen. Na o ma ya hoden na yentimi nye enkosi ase. Wo da chinti. Anope ni ade brewo no no. Ghana adisiye. Oboba ofore amamfo emamo ate e ba Ahenkan 93.3 FM. Here the bon krata mo boso no de bro. Enu amu na me di breaking news no de be ma o. Asem o. Enti information a yenya ne se krata we no mo kro no somewhere April 30th April. Afi we mu a na mo kro sa krata no a omo de kokoma president His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ono nso so ensa kan ye no abo akiri e de ama Chief Justice Gertrude Tokono or the man 6 May 2024 year and or the man no e asemben omo kire se yerakisi eja ben wo mu nyinum free ni dibre eso
and into processes ya di be impeach no asha ase yen ya ne di to me ne man ye se ye je free ni nsem special prosecutor ne post no wo mo kire so wo mo je free ni nsem na imom ye de fa emra kwan so unse Ghana constitution no article no fa bie article 147 no se petition bi sa ba na ogbo akire e de ma chief justice ya I was a chief justice ne tena ase one ne nkrofo omo tena so na emrem a lawyer for brofo bi omo ka se prima facie also mu ni se asem no a kwadu no a ye bo onipa no ewo enan gina so omo ambrofo no omo san ka ba ko bi se ewo locus ana se wonan gina so na omo timi establish eye prima facie a enyina so a then na process no atwa so e de free ho na one interesting thing onipa a chro petition we no e former special prosecutor Yera Martin Alamisa Kaiser Amid efia mache na opo moko de nyame adome nso me ho ye pa adwempa bibia boko twede mponyango pandaroma ye ho odin na so nyame adome yenso ye ho ye pa special prosecutor ne yi na die no ana ho na twere nkrata no Martin Amidu ono no petition na wode akoma mampanyini ono na tro petition no wa site die nti a omunyi kisi agya ben free na konwa so amampanyini so hwemu no wantena so wabo akire di ama chief justice mampanyini nya kokodro so sa petition ni mu oh waden so ye papa o wo fie ba yenhwe yi o e wode ye ho nti wo se ye ne petition ni yes ye ngu that ye can say institution na say papa na kisi agya ben ne yempam ni mfiri ho nipa no no free ho no mo no o free ho kwampa no o waden otimi twiro nkrata me agitum and I say we free ho no nche so onye Ghana ni biem or that's why the citizen of the country okoye no e na MPP for kind ti olumai fellow citizens I ask you to be citizens citizens not spectators so what you say citizens not subjects responsible citizens building your community and our nation let us work until the work is done nti adwuma ni nyansi ya ne yegu so no ye adwuma no as a citizen ye de adwuma na ma wo na no wo ye no ne dia wo ye de bua sa aso ye ne sen so no resign ye o he de ne onti ade no ntimi nye sa no ma bi se ne ya na ye nsehuna ni kwase so wo Ghana ha no mu no nya botre yes obo ye nka ni pepe de bi nya botre adwuma wo ye de ama wo wo ntimi nye ani waja wo konya de ama obi afa wo ha wo ne sen mi ntumi nya no so nkyere se mi ntimi nkyere ma adwen bi mu ana nti si ankofo nyankopon firi so ne fa sa ministry ni ayini mema na sa so ye mema no mungu no men if yes me kwa so ko kase yengu na ka me metimi na ya adwen e wo bi ba se nipa na ye bi ba ma no yenyi firi wo asem we de ka ne se enti ade ne ba bi adu enti na na do agina so awon nyina ba ba bi adu no so de wa hwe yi ya ne be na die awon nyina no me bu ono mama nyina mo bra fie me te say wa mu chiro krata akoma no say nka ono ankasa on resign ena we mua won so omunti na kukudu of course omu chiro krata akoma no say on resign ena muti aso ye ne say mo de beje de omu de beje France ne nsembo omu chiro krata man say on resign ena one resign and Obaba yes our press conference na or the back can say makese no no so okay any ate and no ma tia me disu no mo de afa enti won kwa ye be mo akọ na ba se na ma tia me du na obepram nu kra na ma tena me du watena konwa no so pen obo de question is watra so pen and won say konwa ote so no enye so what asia na no ma bi kurokura mu anya nti mintimi mmafuma kunya nko ani abefa ko wo the next ya can say step to take me expect so be ka say ade no kura mu hia nti yanyim firi ho so what yanyim firi ho hia because me tena so mu say ade no ensa bi kurokura mu nti say ade yanyim firi ho enu de metimi ne wa ya adwene
but to tackle nipa ne ade ade na mano no ade na wo pe na chese wo ye ho ayo ko se kono ngo ka ye o sade ande what no so bi be so so ye o ya yanyi mate amedu na na do no watimi ya president watimi ya tumu me pa mo anu to matimi ya wonu so tunu wo me ba cho muntie ko na so no e ma mpanyini o ya ma panyina ma esa da bi o je na me so asem na ba na kasa hwe nipa ni so wa hai na wa tro petition bi dia koma mpanimfo so e bi obo de wi oye na adwuma no mani nye ho anase bi a 1 or 2 bi a mesrem mpanimfo mo nhwe na mo ne nkasara mo ntwem na adwen si so na se wo de o tro krata no na de koma general manager obeka se e bi a won so ho nte nti won so de letter ba me nso not like that obo depending on circumstance I will so they are taking steps no obo should this be the case adwuma no na wo ye o na wo ye obi entu wa na wo se adwuma no mi nya bia etimunyi makunya eni yaje ya ade ko tena ba bi dwuno ho okwa ya no asa kwa amua ba se nipa na wo adwuma ma no munyi fi muntie die ntia yera matena me du petition o mampani so wa delay kura wa wo so sampa abrante no they say wakasa dodo enti was omo awon bibi omo ya dada okay enti was here ramatina me do 1 ni case number 1 yes wo mokoto case bi wo office of the special prosecutor honomo omokoto case bi a ye won hyehyeye ai wo senka wo de faso o man fa so enti omo kire se brofo case mu no procurement breaches in the purchase of vehicles for the office of the special prosecutor and only a 1 2 and abusing involving judges and administration of justice. Enti ne press conference na all can say or the assembly court na judge for no and also so chese abuse judges ne sa justice no processes no abuse no enye no nko violations of citizens' rights through arrest and detentions and only wo violations of the right to information and improper appointment of personnel to the office. Enti we no nyina ye kwadu a wode bono. But mumia nka no kre. Special prosecutor yi. Na adwuma ni bi wo ho no a wo ye nso so a. Waje wo no kwa. Waje wo no kwa say. How can you tell me say even say police for chiri obi na yenim sa mpa wadi awukura no a where the ben omo yusu alleged yesusu say enti until a competent court of jurisdiction omo kokosi omo law no will prove beyond reasonable doubt sampa we on a diawu ana waye bone no you have no locus share Rambo Stala or the daily Mami Cecilia da Parkesi. Na uko nyina camera di akire e na eye live e wo TV so. Eh fa no hu sa we bi da. Wa hu bi da. Me hu bi da. Na yesi obi adi bone. Onipa na di bone ye ko ni fie ho nyina no eye live e da TV so ebusiafo ye ko inti ye duru I mean how can you do that? Wa mo ono na osoma media. Wa mo kwan a o betumi aye. Ono na ka che media for some take live. Ne si wono a. Wa mo kwan o betumi aye. Na de won timi nye. Dabi o. Na sika bebrebe egu ho no. Sika na egu ho no na everything. Na sika egu ho no until so be prove beyond reasonable doubt sampa. Sika we a ya start no eye money laundering borrowed money theft unto me I mean you can't do that unto me for camera ni achire you can't do that you are invading the privacy infringing on the rights of you know onu siu na enye mun siu na no siu na enye ade na enye so afomara you can do ni memu ko hwe nioma obo nyamra na wafom ye be fight ya na mani nya de kakra ba mo yetin wana mo yetin wana muswani nsuo krimude be ni even the president is not above the law enti mun siu no wa briti a mun siu na enti mi nko no unto me siu no ade na unto me siu no the worst thing you could do is to impeach him. I don't know what you mean, I don't know because what can say
no one is above the law tell na ultimate sin on no usiu ni so waye den so mo si mo bu mra so mra so a omo no per the dictates of ne mra o de ye adwuma no you have to impeach him and then mu impeach na mungu ayi na nkasa office no mungu no because obeto obi anko obi anu obetimi a per omo standards ne jomba se papa ne ye no ontimi nye ti omo ma ne nko no mungu ayi no nkasa office no obi anu ni amon kan kra de afie nko ba bia oh yeah enu de ni ya work rata no so de ama get to kono toko no yin so edu case ya man so no keka wadwen kire no no tane na be yire 7 tane kwa na be na men no kra wonya nto no mo mfele me na ka me ti sa sem wo ya na America wonu so na so odin chura mra ye ka tell so won resign ade ba sem MPP from ojo no ko MPP on resign obo omo ka tell so on resign na bro so papa so omo ka tell so on resign sidi hwe ba bia so on so resign na kwa kwa yes resign na so aso odin a say yes o yeyire won sa mu ayibum ye ro be famra kwan so ni ayi wa firi ho me kwa ka matwa letter na ba na on Charlotte say kra yeyi no ne wo ayi kisi ajabi ayen na ayi wo bae na da ye corruption no adabi na obo wa na yi ni ba ya wa keka na musi no ho ya mo fanti no mu yi na ba na me say wa na yi ni ba ya yeah boni na mu tuo wa na yi ni ba ya yi ni free way ada na be ka jem say me resign wa na di tumi ni ma nya na se ka che tumi ni na me ba jema de tumi ni dia wa mu am say omutie omunsa kan krata no 30th April so ne press conference o ne breben oh ye na February mu sa time no nyina no na cases of say yes procurement breaches you know na akoso yes o ma to cars bi o ma mfamra kwan so omo afufa nkrofo bi adwuma mu a o ma mfamra kwan so ajagefo wundumi kan wadwen kyerɛ omo saa yaka so because o ba be kwantia katahyehyɛ pre ne kankan in this o bi kura no a you have every right to call for law word bi na omo no so omo call for that one-on-one talks with the judges. You have every right. You can assess them. Be a special prosecutor. My truck at up some person is chief justice. Or because Oma. Now no me shia na oni judge for ne shia say. Mr. Mo mu say ye kuditia katahyehyɛ pre ne kankan. Inti cases ni bi wo ho no mo a bisu say ne ya na mu di no. Ya ne ha drink kakra. It move on to say, but you don't come and stand in front of the public, meba. You don't come and stand in front of the public and come and join ordinary citizen and lament. The person that you are talking about, no, so law. A whole special prosecutor. The same person you can on your lawyer. Or your lawyer. Papa no cry. So I want to tell him so onim the oye. Dem asem ne ye hini ye tan no. Lawyer ni nim ni onu onim the oye. Oh, now lawyer fo nyina no minim ni omo ye organ ha nka any baby ati. Oh, sir. Radinyam me say me special prosecutor omo etie me wa ha. Ye yi no me ka ye boy say man no. E ka so wo ye mi krom ni. But me ma mi krom ni no oye no so so nkyere say wo ya de e mo man no a. Ye betana say wo ye mi krom ni ntina. Ye na oye de na mo man no. Na how enya bi ni ma site yi. Me ko pokwa no a. O ma we say say ye be ko de dia obo. Ma ye kan da see ye boy hu musuo kwa say be ko tia kita say Ghana. It will never work. Adwen tie. Sentimental me batie sentimental emotions yemfa mu man. Sentimental and emotions yemfa mu man. Sir. Yes. Sir yemfa mu man. Debi yemfa emotions. Oh, ani say papa ni yakoma na ni kwase yakoma no. Hwan Why? Oh, Papa Kennedy, you see the quasi yakoma. Now command said dinti. See the same person on emotions here can so to me be take actions anamwa. Or the emotions take actions. But me can say yemfa sentiment and emotions emu mind. So that here. I didn't you call for these people. But the year drew no call for why. No call for why. But can you Japan the no ni suban. But the American say when it comes to law is a serious profession in this country. And before you never told so say oh you lawyer no. Na onye ni paketwa.
and you may be one of me ya. We don't expect you to do. Even ye. There are some things that people don't expect us to do, to even say. Your word be on my walk crown will be to me ferry will fear crash. I brand here we pan workers as me. Sure. Ain't a jumano a profession too. A profession. And it comes with responsibilities. That is why me real school, yes, swear, minimum for more. But what I know is saying some true school be we are Yamauso a yimu is sight. So it's a profession. And to the me no, I don't expect you to do. So be having me straight. My friends, I'm trying for a press conference. Special prosecutor, I do not expect you to do same. Sometimes me I am tell. Obia dey be ameka say mo yo. On na djuma no yo nimla wo ho. Oh, when we say this, it means say one yamana who say one nimna djuma. It doesn't know that. Let me say. Emrana when a djuma no ho. Emrana when a djuma no ho ye dey win is sia no. Emrana when a djuma na dey win is. Then move on go court. What I know, obi ya dey na so anye no anye ya take the person to court. Anye onim dey say asem. There be wakase tia lawyer for more contempt wo I mean you say me ya ka asem wana asem ya nwie ya say dey okay. Listen to me. We are not dealing with him as a person. But you are dealing with we are dealing with him as someone occupying an institution. Not him as kisia jabe bia or ye obi kunu kisia jabe na dealing with him. No. But as special prosecutor. Yo. And then mungu aso ye no. Good your mungu nti om side before from baba. That you know. Tim say bagu angu. Yatim. Yeah, they go through the processes. Mumfani. Omampania wa petition, so omampania was no so there. Na say. Say say. Ghana na jokers o. Into no ankasa no one pe how on resign. Listen to me. Simple. Efia. Simple. So wo ko baabi na se yempewo a. Simple. Yen haye ho. Dabi. O ha ho agede. Wo ko baabi ase yempewo. Wo so se chenchena me ne mo betwe ayam. Wo mo nso na di position ni ma. Se o no winim kwa dia so be fi nsem. Dia wo kan. Then no obi question sign contract no obi tia. Yede nipa no court. And I make say na yen ka se yede aso ye. The be onu no case no, e me say de me kan unya ntemase yi. Emremu no. Onu no case no, ontumi ntam ne say me de ne kokko. O de ne kokko to say, o de ne kokko as individual na say as special prosecutor no. Akwa to say president. Ontumi ntam president say me de na court. So I just say, enti ono no ye deal with him as special prosecutor occupying an institution. Enti ono ne ye de ne mra na ono ana dwuma ne ho mra ene de bewe no. It's as simple as ABC on resign and ABC. But I can't. Yentrem no obi anya bi. Ya churo krata de abrel way back January. And the krata abrel say these are the things boba. And listen, enya only Martinami Dupe and actual petition yako. Petitions ya kono ye bebre. And o mampani any mpanimfuo bi. Amo ya be bobodin. E frɛ wo se wunia resign honorably. Usi debi. Debi e famla kwan so. E wa office ni mra na de wo be fa so. E na de na fa so. Enti ono ankasa so odi obu bi. Ono wo appoint me. You are very young, 40 something. Yama position na nkrofo na omde ma no say ye na de ma ye gi ade a. E no na edi etibo dan. You are very young. You have so many life on your side. So many years. Why do you subject yourself to slavery? Nipa na omo pe na yindada na omo gina so. Anti petition ya also. Akodi ya maame ho. It is here omo baba be establish prima facie case. Na ni aka ye de ato so dada. Aduko e mensa te ho a obi an tworo ho petition. Si won. So enoma bi wa no ma. Abo si won. Ye nyina betimi atworo obi. Si won. Ne wan. Minu mi betimi atworo. Wo de ba kwan. Na wo tworo wo tworo na ba imati wo tworo de ko he. Ebe ko kusi. Wo tworo ko. Wo tworo ko. O da bi emi anu kan bo mu tworo ko. Ya tworo. Me ha me wunya sa akwanya no. Nti wa hu. Me sia me mere. Tie olumai. Hey, why? Hey. Why? Ask you. You ask why?
Omampani kasa yen kasa mfa mfa mu munya botre. Yentie nana nya botre. I ask you to be citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Sir? So I can say we. Wakasa wie. Yeah, then I say. Me that time no. Right. Omo be So, yan trenko. that is the news. Omampani. Me trainer me kan yape. O say. Me trainer me kan yape. O tro na wo. Da be antana no gasa ye easy boss na. Make it official. Make it official. Mo. Kana official. Make it official. Enti wo ka wia no asan de ato. Krata so. Minti ntira no so e. Me brofo nye. O brofo nye sen. O say obetumi akọ lawyer. Aha, me tam gasia no ka che no. Minti ntira. Enti me na ma dwele kun krata. Enti no say obebo address. So ko school ye chọ letter right. Obebo address no abo recipient no so de. Na ne wa tro so no kama. Na do de ne Jubilee House. Na yi of friend saying wa bo heading. Petition to remove maame no friends saying maame adukui hwan we sanse we rule ne kama we sanse we are dear Mr. President blah 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 what bro for simple enye tintintin bia o krokrowa o chon krokro na mom sa petition no wo twra wo so ko bo obi ko adu and ntia wo sa wo the evidence ede kote said Yura Martin ye e was wo kire nea wa ye nti apese ye ni free ho oye bia maami adu ko imensa e free bra ye de ne ba be si so maami ni obeye bia anya papa figures ne kura wontimi nka o tumi ka 3310 291 maami mekika eto kika ni nyina bomu a e betimi critique confusion hwe about for to say I bia ye declare presidential now be catch him say 3310 291 I mean what are you telling me e betimi critique confusion into would no ba eno na case number 1 case number 2 Kate ya omode ya ade yi omo ba ya omo so omo akwakoto foforo de omo kokoto e no omo de ne kra bo fo chen first de no ane wo ho no ni omo so akoto foforo nso so ne eda so te ho aye bo mai twa nkrofo tiri ho yi eno so ya another fine case so ubi ana sa be ka kire ne say na no yes ye kwakoto a friend saying assembly about for omamu ni nyina that day antimi anto into the young fans and December about for and Cadena ki besi o man mu when we na a nice case troto so krata so fuck more man panyi say we nti u gina so aka kire ne say onyi maame ni mfiri ho oye incompetent obetumi amowie ne ato man and it is true see ajira yi edru no makano edru ayi ho now Bro, left. Na afedi ya be spellings no. But you can try it. Oh yeah. Niamaka you can try it. But nebehi. Enya wonko a. O tro sa bro funi wi a me say me endorse. Afia be endorse. O do ye de ayi beto ahenkan ni ha. Wo a wo fo aso bia se maame ne yenyi ni mfiri ho. Nso bra be san bi. Omo beba. Si ye pese ye ma omo hu si ye ni abre a ye mfa boss nsi ha. Obi a metram ye de ko Jubilee House ho. Amo ma hu si ye ni abre se maame no. Ye tena ho ye ne ho ye fe ne brof ye de otimi twi pons otimi bo wigi akese ye tete ne saa e de we na to man the business ayo so not ho wono kra obi an repetition ko enko ono to ho de kente gu ne nsa so ekoye press conference ne bag hangene ne nsa so ne bag kura kwabena ne so ne bag ekura soja ni ono obetumi am owie na to o man ne te onam ho born life ya tro kisi aja be ho letters ye nyina di ono so odiebo wo pere dodo wa ya pere ga eno de ayi matia midu se wan de ohunu ye se nyo no bi citizen eno de wa hunu em se nyo no kwa na e gan na ni ya makike nyina ye fine case ya maami ye betumi abo no kwa adu ye gia ne ya sa de amo no maami no procurement breaches ye betumi de abo no wa demonstrate so ye incompetent
you bet me the abono. And some of the baby 3310 and as if we, you bet me for we near bro mine. You bet me the abono. No one cite examples and answer what you also may boampa. And now no more can some about what I'm for ye. No, greater cry. Obeka John. So was Ghana the man of friends. Yeah, baby. Ni ono so called to papa's way. Hey, boss man. The be Hey, kweku. Na now there was also me boa mo ankasa. Bunu ni best say ben ni. Ye wura kweku he ono so brofo obeka na mo. No crowd the wani mu a. Wani you ano. PP4 de no. Am PP4. Na to ho. We dey na wan kasa kra. We dey know si. Am PP4. Mo kakra. Mo amu case ase. Bawo ni esi ho. Betumi amowi na ba. We. Enti me kra ma twuma dwen si so. E wo se ya tro petition. Ni ekoyi ma me ni di free ho. You incompetent. So chira de obechira ko. Ma me no you incompetent yo. Ye ka so bi you incompetent. How de ko twi mu e dey say. Wabon. E ya no kre. Dabi. Oh, bon ya ne moduru. Wabon no ho. Oni nim de. Onim de asasan. Oni nim de. Ye bom. Dabi obi amoy. Ewiase obi amoy afia. Bon. Owiase obi amoy. Obi amoy o. Na 3310 we. O say 3310 Nokia. Oh, nim. O bo figures. Mu amaku suku amana mo se mo te brofo. Brofo akese ya. Dabi so o te brofo nje oni made o. Calculation. Na yom no mo so ma ben. O say no mo ti ho. Wa ben wa uni made de nyepe. But tie o. Oh, baby declare results. When we say obitimi results now we twa. Yeah. And there ho. Worry. Na oh baby declare results. Ekura nkrofo abra boni nkwam. Na beka bi ejama ni beka cha 3310. Na no fom ye. E na no ya yewra boss man asare nso so. Figures ya yesi nipa register. Oko north east. Oko we. Omo say o figures. No mo ma ase na nya na ase dey. I think so. Em so ma ase nye. Wa mo kuntabu onye. We mu nyina te ho. Anu so awo ye so ye ma ase o. Ngaza brofo no. Brofo kra so mo bre. Brofo ya do di. Mo men ya ko wi ni. Se me kra min kasa. O metimi mo man na ko wi nim. No mo tetete ho. Na ma tena medu. Chro ayi. Ekisi agya aben ho krata. Mo amomo brofo ya nka metimi di atwere obi amaye. Now. Ye problem na no. Ye betimi atwere but ejinga wo di petition ne kwa. Adanse enti. Ene esi ekum sonkuru nso a esen hwanhwe. Na wa twen sem trofo adi wachi. Na wa yede da me di petition ne ko, me di ko nti ya nte ho case a ne abisa. Enye no Nicodemus limfa nko. Boko tin me ni panyina hu se afia e petition ne kura ne nsam yi. A wo de ko. Kura me nsam petition. A be di tu maami aduko yi mensa. Mo yi na fi ho no mo wie ne betimi asi o man mu. Maami no. One ne nkrofo e wo ho. Here bom. Figures o mu nim. Eti meye ton ne ma dwemu ha yi. O metumi akoke kan figures o ba to de na mo ska de o be check pepe nom de amount. O ntonwie no wa kire o sika o de be ma no. Ene nsesa o de be ma no. Kro da nchen a assembly for batu ade esi yi. Enu kro ya de kese. Ni e kwa koto aba yese ena ye ntimi amfa yi materials anko we mu de nsa anka ehwan amma ene ni ete ho na emfa obia ho. Me one so about one kasa pay mu no. So it's just around the corner. Na mami da so te ho. Ba ko ne de ya masikura ne ono na mo a ono so de ya da ne mpaebo. Oh yeah. Eja yi commissioner for ne ba ko mami hwan no. Osofo bi oba na oka ho no. Easy for no. Electoral commission osofo bi ka. Wonam. In the name of Jesus, oh Heavenly Father, we want to experience a smooth running of the process. Process, Obi yaria. Na me ani abre kosa ni ade no. We want a smooth running of the process. Wait. Oh God. Wait. Oh my back. Oh. That is the news. My special prosecutor ye Yenedi. We are major medan use a major makunya.
Omunyino. Aya, made Maconia. Oh, my penny. Omunyino, we are not many na come we are Mr. Marcus Yajab. Ayana, Ye Charlotte says, Anna, yeah. It is any in Sue, you send ye, yeah. Oh, my penny, the honor, so over cow, somewhere in the lay home cry. Yadi here near. Yadi, are you blow LGBT blow? Who's Johnny Johnny? Yadi LGBT blow. Yamoyani a sentimental to me fast sentimental and emotion. No, no, crying my Mammy cancer, Mammy been, I mean, sort of so. As is a wish you are paying for. And why you so bit me, the Yaku, not paying for. What did I? You. What did I work with? Young fair, you who not paying for. They won't. And Swabody. What more do I am connect? Now, you may bad it. Pay for each other now, something I happen for. Young Fanny may who not paying for. You Messi, I'm fair, who will be our way. And I'm Yadi ya do de be hunu nsa no ti twi che me ametesoro ha no edi yemfa yin ko hunu hunu asa boa LGBT na dada no o se o suro na go LGBT ayedan ze hu ada udani dani o nya ne hwe o nya ne hwan na de o se kire obi so enti kisi eja ayi wo be ko wu nko aban insa kan ai baba ko kisi eja ben IGP kura na celebrity na ono kura de be ba misi nyangwa celebrity IGP so ono de ne baaye kisi ajo ono de ne pon na trega ye je ta kira dim da no so na wa da na gwa fontene everade who dey say ono so ajo o say who dey say send nko kokko na se onyo dey say ono so ajo na ho apostle onyo se obeje yo na ho ma bejaye sambeto the first no yes e free be youthful exuberance na ni trim ye ne de afọ akra no etwa kre eyi to do mu njame IGP bo Yes, sir. Kroyimu. And I be kre. Waso be hye. Enti kisi eja ben ono so ne de na aba no. Obekọ ama mo adwum. Na nya asem o kan no. O man bo adwo. Na nya asem o kan no. Na wo mampani agu aka kire se we na ye. Na wo fi o mampani ho akọ ebo mampani hu akutia. Na de ona de ma mi mo akutia. O bo na akutia sei. Sister. O de anam na ya de nya tima menga. O bo na akutia sei. Ye chiri kokwa edi ne ma. System we de be boa papa. Ye chiri kokwa edi ne ma. Na sana o ka de nya so bisi aja bi so do oja di bre na obeka ho asema ye de. Adam si ye chiri kokwa edi ne ma. O de ma wo je ye. Na ni ofre wo se wo nua ne bo bani. Enti ye mpese baji hi. Kanya ne se na ye te ha ye kan. Anka ye sorry I so kisi eja ben onu ankasa honorably wa resign ye mo ye nsem ma no kama inki aka January no inki aka ma atu atwa e bia nko bi fofora wa ba nki eguso a ye ka ne ho asa omo na de be se omo ho de omo ye no omo pamo no wi a omo na de be se omo enko ba bia muntu omo fo we bebram hudu no apie e de na wo ho e de na wo ho na wuro Dibra on pa ye mfie nwotwe na obi ma wo dwane obi ade na da ho ebo ni mo abie ye ade ye virgin sisi amaya ade ye say akwada wono nso so ya bofra boni a o mane maame na bentoa empa ne to bentoa say droni o ya akwada boni a o yes o dawia o akwada wo pese wo dawia na anwumre wa be ha we wo maame no papa wonso awia ye manna emfa wani ase da nyamwa media me enzoin enye se bia petition no e koso no mani je ho se yenyi ni mfiri ho but saa de na mimi hunu na me se
me kura me nsua law kura ho hwe ya we just read them ni enini nim kakra no me say no this man he goofed sa press conference no in seven in nyomo obobo ye no he goofed big time men no anka sa time na me resign here because what me we ase nyina hunu say why ankonam enti mo bia hu so ya ankonam. You don't come out and outside. No, you don't come out. You don't come out. You don't come out. Say, yo, ya to about it. Debi to about. Ye boni din sa omra me press conference in mesungu ye so. Debi na ato the ending. Ato the ending untimi ajamu e. Hey, sir. Of course. And say yo. Mimi wa here to the ending ni ntimi ajamu. Onka. O say. Onka. O say menka. Na say o be kan ekwan o so o kan no so. Obekan a wokwan ya wose wokan so enka obeye press conference na nka wo ba be kire ye cases ya be to ye na se no kire me ba cases ya be to ye any cases ya wa pursue any cases ya wadi su nkonim na no so okan ni den ko ma be for tentan so oba ye cases do say no wa wi ni but I do no so chiro ko ye no cases a he no forget wo no ya to forget no no na dia we aba me yo na dia aba me say kire me kisi aja ben oba ye case ya we ni na case won wi ni yanti ni na sika bi kura amaye sika ben ne kai wonyi sika bia de na so ntimi wi ni na obesu me kai wonyi sika bia ayi indigenous companies nka wo betata wom hwe maame la bianca maame hwate ti ya na opeso de maame fam wo mo biri wo mogya ni Ghana fo yete ha na foreign companies omo tete Ghana ha eto okro mu ntia light bill okro mu ntia and now why ECG 4 years wo ransack wo mu yi manhu foreign companies tete Ghana ha eto mu tia na Ghana ni entua to a obetete no wa bokro no why cause why yenim omo mpo amabo sisi amo nkrofo omo ho ayi se dwaben ayi MC the omo chu aba na nadu boni si na asem ho ekosi sai ana ai prof so kwada so de yakoka ho etimu amunim ne amoye ekosi sai cases si agusu ayedudo musu kwa na mo hwehye mo ekosi sai ne sese baby ade na ekeka kono mo hwehye mo penetrate ya se da bia nwe aka ya na ya do ni maawo ene ye kire so opani eno na ha ye no how una wo di post ni man but ntidan na ya di post ama na o ya de bi na nya ye ndum ganja enye sen na ntu so ya de na nya ye ndum ganja nka o betumi aka na de ti no obegina obekeka nsem na muso eno de wanya de me say o de me kan o do pa me emfre lawyer bia eno de lawyer nsem na wo kan de me true I'm speaking from my perspective as an ordinary Ghanaian. One, there be obi akra nya ordinary as a concerned Ghanaian. Two, as a civilian. Amra no mi ni mo ho hwe. But me use common sense. So, na BBS ye rodi an kan frɛ me. Ma chem so obo 1 2 3 4 yi. Mensa som. It misra wo kwa me nkonko ye biem. Na mbetena ha me de adane akutia. Debi o na kisi ajaben no nso munim de akoso wo ne kukuam. Debi o ni America no so nyante mase o. No mo abeka church nsuo tap on chene oji wo. Winti wo ne so resign. O resign na wo kan de me ne ya adwene. O se o jem. Me ne de atme. O jem kwaso ba wa ba bekasa. Ti se de man. Se no jem na kan waka. That is it. E do jem na kan waka. Ghana sa na kwaso. Ghana sa na kwaso. You cannot be part and come and say Martin Amidu. O free so man tin say mo keke. Anya me ne ya adwene. O so anko betimi aka. Ba me Martin Amidu na no de wo fall mu na no ye me. Me issue ne say. Ti free mu na beka. Your core mandate. And say obe prosecute enkrofo. Make sure say wetimi establish prima facie on case bia. You don't just case in a bankrupt for a countenance no based on assumptions. Then this animal now so a whole special prosecutor. Now so at Mwesimbi. Now o can be. Na monte so ayi mami asemi kro aye mu hwehwe mu pa. Eje gwa no ekosi sen. Anya na twitwi yoko
system nankasa system nankasa favor na Ghana ye was ankofo we nyina akwa wo na nado de say di bre we be ye den me kromfo mu ntie adwuma a wo ye no ne partners judges. As a prosecutor, your partners are judges. So you don't come and denigrate them. And when you have a case, you expect some judges now what denigrate woman say they will do right thing. Papa no better than Sunfia Henny. Case now and come out the judge and on your papa. Kiseja come out the judge and your papa. We don't expect you to do same. Say you be only saying this if I a press conference and judge for no or a unanimous one ya. We don't expect you as a special prosecutor to follow suit. Me baby am no ya we say was so resign. Or resign no betima kan nsem. That is it. I know the fact because I don't know. This is how enko. Obema. Obeka kan wa adwen dey a kire judge for yi. No expect say all the case ni kwa judge for no. Omo di ma we no dey omo ye correct. Mr. Amati am do na no ye mahi. Obi a hunye mahi se won sa papa no. Udi agura abrofo obetwira fa ho ye. O twira fa no, ma bra no na ajafa me go na sa. Na sa ajafa me ade na meje. On tre. No ho bufu papa wo Ghana ha. Papa no. Wa no kono go kaya, papa no. Onso ade no. Kisiaja Ben has bitten more than he can chew. Yo. We told him. Okay. We told him from the very beginning of this year, somewhere January. We told him to resign honorably. Yes, so we hear one say. Boom. Boom. Yo. Boom. Mo boom wi ani mo gu na kan. Me dia sa na me na na dungu sa aso ye no. Mami Cecilia bra pa. Odin o. Den the order. See the case na akofa we nyina ba. So den the order. Eh, exonerated mura. Na o ka say no. O say no man panyini a wo so gina o ya yi. O appointing wa ba asem na wa be exonerated. Wa be paper no ho. My vocabulary kese. What? Amampeni has worked with Cecilia for a very long time, over decades. And Amampeni knew from the onset that definitely the woman will be exonerated. Okay. Mr. President knows her very well. Okay. He has been working with her. When it comes to diligence, the woman is top notch. So you don't expect Mr. President to testify about a good character like that. So Mr. President na ye djuma. When nim say maame no wa ben. Onya nipa. Maame ne nya krom. Nipa. Maame no wanya krom. Ejagbo nipa, wanya gofo onya nipa. That's so. Yeah, show. Die ntia ya na emra ne tore bia na ye ntia ase ne say. Afia enso ya esi wanimu yi. Say si wanimu. Esi wanimu ana no nti chenchena ya wo dia. Debi. Enti me behunu say si wanimu am say chenchena ya wo dia. Me ni wadi ni yie. Debi. Me ni wani ni yie. Sa na emra tie o. Enka common way mu ne de enka okoko when I say si na ni me head ya ne dia. But emra mu no e kire say si na ni ma na no nkire say ne dia. E betimi abakra say ayi adwempa tena ase yi. E na odi si ho no atena ase. Nti so wunya motire na we go kwa media me betu sesi no. So ata say ansa ma betim so da bi esimani mu na no nkire say me dia e bia me wrei na o say me nhwe soma no oba. Eno no mama o fair hearing. Me mfa camera anto so. Emfa nto TV so. Na mama akufu ado asem na yeka. Me say akufu ado asem na yeka. Na na do dan ko akufu ado Ghana man panyini. Akora asem na yeka. Why dem pacho doctor kan ho fa kan ne din ho ma me. Doctor na na do dan ko akufu ado. Na asem na yeka. Na wo de his excellency nso aka ho. Ena mai wisu Ghana man panyini no. Oh okay. Ana. Into wo ka Ghana man panyini the doctor na ka ho. Enye easy to get doctor. Me da say wa bobra. Me no. Wono ne dia working. Wono so asem akodi court a. Court nya mebu asem, court nya mbo ho wa. No no so ka asem minim say ni pass mesidi ye. Eye de ya ne hu be san. Ne hu ni asem. No so de no kan ye, on de no so kan ye. But o kire na dwen as an individual. Wa bra asem ye mu aye, o kire na dwen as an individual. As an individual.
also the mimi wo gidie say wanka say den ya ne ho befi osimi wo gidie say maami ya minim no ene sa asemi a atoni mimi die mi wo gidie say entimi nkoba se eye nokre na ekoba se eye nokre kra no ase ye de na ma ne ye de na mamra ntemra no ane ne bedi onka sa mra no biara nka mo nkyere mo no nka mo ho no no mo 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 bon krata mo mfa ma ye me ba na wi ase mo ye nyire ye ho sa ye nya ni sa why obi abrebe so avia yonko abusiafo ye do bon krata bo so de toa dwumadie no so de amawo na the custodian the bucket that the manimu was say fearless, fair and reliable. Njuano was robia and what kind of crenso. Odo hoto no so a enya de so benya asem da biarada. Say said wo twereba na no ano no kan dem. Na wo tem se ko piem wo atifido mantam a. Na nanimo ayemfo mo ho. Ana wore mo kasai. Omo kire mu se omo dia omo giba omia di preko pe. Dr. Baumia Ghana man panyina be de chire. Franka tuni de ma eye osono kokroko amanyoku no. Omso omo ginidi. Omo ginidi nso de na chese aba no. Ombeto ama no kama. Tie ho asem. Kafra, da boka te de aba. Katafa to so mensa. Ana nsem chechire mu ewo. Na obi aba no. Ana wo chire mu se eye aban jase hema. Eye maame frema opare. And we just simply so aja say chief of staff no o kire say oh bibi abekoto tete na mo samtwerafo yamu yani na wasa aboa wo na aja yenye ya afam de se de sene fata awasa aban so ani eye atitu ne akuku danfo mo Ghana ha o mani din samtwa adwuma na chi no wo mo so ye o mafam de boa samtwerafo etu no ayese bankum dwali nifa na nifa nso adwali bankum no na timi aboa ma enioma akọ enkan tie no so wasem katafa toso miensa the custodian da obokata no akuchiri ensem no ade agu ho wase National Petroleum Authority won mo eye asoya wo mo hwe fra gudwumadie ntotoye eso wo mo so chem so mugu so toto neoma ehwe ani mu se enframaja no ebo no betimi agina ai sanse ne ohwe enframaja se de ne bo no kona gas no anya asam keto omso mo hwe sade be yom be ntotoye ama na timi agina anu asam de bokatai edi aba ewa ha na osopon bi so osofopon bi enso akwaye adoye a wotire mu se wakopie mu kolebu na okoye no with the medical equipment na chese nioma ye de hwe ye de sayalewa ahodo na agya wode akwakoche anu asam de bokatai edi aba the custodian de bokatai na ma ne ba wode nam eno no Abusia the Chronicle the Bokrata no ene ya de toa so ede amawo the Chronicle eden sam aba papa ene anya asem kuma nya nioma ketwa kura no de aba eya maami a eja oye chief of staff maami frema ene no nso echireche ni nsemu efa ensem twro dwuma no ho ensem twrofo adwuma ye wo kuro isu yade se o kase ensamtwerofo adwuma ehu hia pa ewo democracy ya ye wo mu samtwerofo ehu hia papa ye ho ode ye ho na ye chese ye hia papa ewo democracy ye se ye be ye ma democracy na ye feke bi ma menka bi no aye fade ya na chese ye hia samtwerofo ntima me frema osere pare chief of staff na o kasa nsemwe na ye se owura yesusu se oye JB dankwa di on ne kun JB dankwa no onu nso yese wo mon sensem wo mabie mu ewo eye koto ya wonum ehwe edi asem no se ne wo se kro ho asem da hapo se utumu nchia na wakọ akọpe the Chronicle the Bokrata ne be sanso enanche hanum nkofo ba ko mienu miensa enan enum enipa num emfoni efia hase achese asama ya trouble mo ne se ya sanche group fufuro ya chese wo mo no enioma ekoso okro gbada ugbo ekoso nyada traffic wala talata point omonte kra so odowo bi no abe wo ma hwe nyame anim ne obro samatiko ya wo no masesa koko afri krom ade ko
obi ma so kwa akoto mo smogri koko ehwo asam eda no nti ehwo atija em ya doa wo mu ya katakata wo manim nso aposifo de abanka bagu wo mu nsa ya ehwo asam eda no sei na ya beka ya yesi nkofo bi ekoto hye papa emisata awafiri mu ene yire so ewo ni fie na maame Matilda emisata wo mu omkoto hye no so wo ni fie no aha yese court se de bia mom bedi kofo ekodi sa nyamna asem no nyaade yese yedi sika beto mtusu ne aka so bonko fie nko numti omo ntwiri mkosi sa asem no ye behunu ne pompon so ti krate edimunsem aba na quotation no yifri Luke chapter 11 verse 34 emu ode papa nti ya na wahwe wakenkan bi ene anape the chronicle munsem the Daily Dispatch the worker tanimu ensem enie ne bana caption no na wote eye Ghana man panyini abede chire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Akra enfonyi di aba na ne sema woka nyina ne se obepie mu Ghana hanoma ya wosom ahodo miensa ayaje atumo ya wa Kristofo ana ya wo yenuanom nkramufo ana ya wo wonom so agya omoda nananom na Dr. Bawumia chere sa som miensan no wo hye eye twakonkon a wonum gina so ade esoma ne nyina akutia Kristofo ye de Bible no akutia nkramofo ade ye Quran no eno so kutia na na mabosomfo so ye de nsa na frɛ won omo se omompe ade ya no omompe sa LGBTQ+ no gay ni lesbian ni se transgender o se de dakika ka ho no sa sum ni nyina akutia wo yi no to nkyɛn a ya wo Ghana so omo ya damusa ono onye kramoni ono a onye kristoni ono a onso mbosom adamusa omo so ebonyo so eti omamu ni nyina no enka kwakwanya se dodo na no empesa eyesu banwe enti wono de wo se wo ka ni wasisu biem asisu people say enya de se Ghana for the to me mano omo de stia ne mano se wo mla no metra ka nanim no chinchinchima wo be hwam yaje LGBTQ+ eho asem bia tum wo Ghana ha ensi da wo se emfa wo ne Ghana ba bia yegina se kom kra na awi ye na kuye kra na akosi blodi se yenye yeji a obema ye didi am yefu aboma se be se de ye kra na nya de se obehwam ya jatum enti wono so ade no we ni akukudurofo no mahama ne ye kan say Bawumia no me ye akukudurofo no ba papai ade ya na mamra jani sa hunko ase no mase tam no de tie kunya no so owie ye no ana wade eye mame Jena Dukrey mensa mfo nyiaba je mensa ono ye electoral commission ono mo boss ana omu chemu se isifo na ka sayo wo mo se wo mo anya de sa manyokuo bia ewo Ghana ha betimi edu o madwene abedi agoro ana se adwuma omudie no o metimi ama bibia abafo o mani so yei sa frustration no omo kire se nya de se amanyo kuro bia betimi ama omo so akosa atibia ni mu ti ehon nsem de bokata yi e de agu ya no mu MPA fo so asem no madika akadada ana afia ukunu na wa yo no ukunu na jawo hia o ai dispatch asia ho aha nkoto bend down is e bi mo da form e bubu nkotode akadi obeda yaya yes eti abusafo the Daily Dispatch etwa ba no wode asantemawura opemso otumfo te wakoso se dutu ababio a otoso mienu otwa kwanfo bia de abakama na timse dwabo bia akoso ana eye na sebedwani de ma de shomo manhia south wanu kro da soafo a wo hwe anyinamoden tumi dwumadie ntoto yaso energy minister no owura Matthew Opoku prempe sweetnapo ana jawo bu nkotodwa wo chia opemso na no na ensama the Daily Dispatch de aka won say
Dr. Opoku Prempe ana wo bɔ ne nsɛm pa Obama ɛyɛ otumfoɔ kyɛ sɛ otumfoɔ wɔbɔ no mmɔden pa na wohwɛ sɛdeɛ agya wɔtoto nneɔma na nahennie wɔyɛ ma no yɛ akɔdɔ na ɛfɛ dodo nti agya ɔbɔ ɔpem so aba so nti ɛho asɛm no the Daily Dispatch emu ama ne bɔ na ɔno sisi a na nyinaa ayɛ dɛn saya binzo saya go benzo na sa hype na agya yo hype o say agya hype na ba fom ana nkrofo nya hu say ayeka ayeka de ne budgeta kofo o say de ya ayeka de budgeta ada ayeka budgeta o hide anya kwajita wo be bia masa undimi kwajita wo be bia anya ya gopo be bia tradi nya do kwajita wo hene ade ogwana di ade yeye aya kwa the Daily Observer the Ghanaian Observer na po sweet na po ama menu so MC one time the Ghanaian Observer the obokrata no na mede tro so ma mi freman so na ekoma ensemtrofo say the ensemtrofo ye wo kono say wo do anere sa na ekoma yen o akoma yen wo do ano sa na ekon patako jeko oh ma me koma yen ade wo kono na wo de yi naka ho na kofra nso baba e ba wo hene o we mo tirimu din we mo ano pay ya wo ye kan kisi agya bia asem am ye nka wani abre wo ho no wo ka se ye hia wa ye bebu awo eni chie bi e bebu no mumu no o te ha se yi omfa yi nka ho hwe na se mo chiri ye kom dada mo ba dia na mama yen nyame na ehwe yen nyame na bo ho bai bambofo bi na bo ho bai ya dada maame kedi jamfu abenyamo obenyamo wasi bote ha no mo kan kwa asem ade obi da do bi twa mete so mo te so ho ya te be ko so ake akwasi asem sa dia koye ba bi enye wo mo a wai mo stingy fo ni mu dada stingy memes manu de manu nam de fire ho sa anyam la de do MPP form peti MPP form peti ya MPP form peti ya impact oba on the peti ya o say dabi die meten so am yes make us on one kasa say MPP for no MPP for enya so onu o on one kasa na kan ye onu na kan ye say MPP for ni nuanom no o say appointees no ebi ni mutirimu ode no kure ti say asante mantem so afo say ne one city wanya papa wanya ani aka ko bedu walewu ubewu wonu udi agrogro bi boy ko to sika ngwa agro sika udi agrogro bi boy ko to kra o so do camera to say phantom so about so ba camera so TV so aba share so won ko nsira fe bi mu o o si nsira fe mu si ho bi mu o se nanso adu si ho bi mu Gonzo na soro ho enti na na adwen se odo gi nsira FM ene so ode fa oyere pa okogu ni na wo do gi nsira na mi se so no oyere pa beba ja no kra na wo do gi nsira se kwesi a oyere pa ko ya se papa bi na beto o besia ayi bi e ko yes MPP for ni bi ensechi eden appoint o mu sechi eden nya se o mu sechi eden ohunu wa no ahye dem muna kaso so create enable environment de ma wa o create common environment ma wa na wo ni ko din na wo be chia no we muna ni wensi muna be da pinje no nti wuzu duru ha no atwam simple wo twemu anu aye o ni tirim yasem kwa nko ba ba jimi manya fast nko ba jimi appointment pa de ma mi amuma mi nya ya banka then kwa ni amama appointment sebo
Oh, ayo mungu omunsem. Ati. Ngu munsem. Ya kabia. Enza wo so pa pass resere. O pass resere papa. Un mo mo resere no mu no. Ayi, ana o ma me yi kakra. Airtime. Ya fam to so. Yo mo say na pass resere. O mo resere no. So pass resere papa. So mo say to den. Oh, story me person ka ye kan ho asem kaka. O ka de ho asem. Ya go try da. Ah? Ade na hwe ndi isa no. Petition na me kan obi so support me o. Wono so ba. Ye be twro. Ye de me kwa ne o ka be timi trim. Twro. E wo se akọ. Me dem pa bo time watch. Bana. Me dem pa bo time. We school ayi. Why you adwuma nyina wi a da me time aso. O so me dem pa bo twro. Ibi ko jina ayi anti ayi mami onu aduane we hombre say no no emo ayi hoyi abo market hoyi abo market abo ayi mami amo le bi o se bi amo fe bi refi edi bi mi ko jina sa mo wura ne ho a me sim papa de mpa bo ata edite 20 Ghana asam so ni yakayo Bible yi. Me the time watch. The time watch. Go do as nyam. Say law fair no crime. Mo ya he na mbeko. Si also mo check ni nyina on kan na mo de beko. Oh, ye be beko. Ya beko kwa de beko. Ya beko. The dooms of victory cry say nyame adma 25th. Yeah. Omo be demonstration yankrofo beko. Na yen ya ye kwakwa important issues. Ya beko. Yes ma me 3310 wode owie ne bebre o man. Yes. And ya beko. Mama dey say pam no 3310 was 3310 ada wutwa loto omo ma se nye omo gunta no omo nya de enti o say ye hwede ye ka ho asem 3310 de no ne lie ben no petition de beko ono ankasa kra wo sin ko si form no kra nwanwa ye ya no de kinte o de kinte to ne nsa so so omo je no so de afa mama ni so de no ho ofe pa oni dressing so ahofe ni ebedie Church of Christ so for no baby one ma o kwa de ahofe na di anim na Church of Christ so for no say brofo ni ebedie ene ene obi so support ene o say ya adwene yi nto meka ya ho o support no mra na akade o say o de support o for me support sa petition de beko to mo lawyer ni yes ni bresem nti wutie yan na ye lawyer ni a obetimi a guide yen se na ye be tro petition no ana obetimi kura devote ho se momra metwra mamo emra kwan so me pa cha o me ente wonka ni bresem pa omo ma yen fa nko yen tena se ansa ni bresem nya because ye di agura maame no ye se woni mowu a hwena na ye se ye ba beto assembly election na sada na bato amaso ensemtofo aye tuo mu gu emonten so sika ye say no ofo ade omo ko bia na unim eno na machine no unim se won send materials no eastern region ha unim se won send ye kan say abato no be baso na ye koduru wi ansa na ma betwero brofa ka say we apologize for the inconvenience blah blah blah. I mean enti your fine case I beti media ko enti openi kura wo tro ade ba ya wo so support yen no ye mfe ya no sa support dabi tu hu anamon ye ni bresem ye mfe ya no support ade yo me nko na ai fact to be fa wo ho man na ja mfensi asam ne ye hia no ankasa na ye di kan eno de em so man capture de hia oh okay ba ko de baye kisi aja media em say the new crusading guy ai so mama hu so o fast wono na nya so o fast wono no kan omo ho so won kan we mu hu wono no kan se tie wu nkomo no nyina nie ana sare mi ya wa na ase no ne lawyer ani kisi aja ben so bia nkomo no keka ko ana anase no nso so no ne papa ene ewura kwaku baako
yewura kwaku ba kun so na crusading guide eye ne dia so unse ne community no wa ye comment bi ano ohye comment na oye na ano ohye nti entumi nka wa ha ɔte sɛ petition no ba bi aduro nie no asɛm ɔkan na ano ohye nti efiri na ekoya kokosi ayi ne de mbɛte nsɛm asɛm no bɛte nsɛm nye de hia nie we efi akokɔ na yi si nsusu adi isi de yi na isi de ɔse yɛ ne ntentem kran sa na bato na duru ho isi de ɔse yi na di electoral commission ntentem ma me ne ɔmo ayo obe mu de mu ni mu a ke ɛna no sei santro fi akpafo ni lolomifo ayi $1,000 na wɔn so anto aba ya anti constituency ama wɔn na ɛho afort say ma me de ɛse ɛka ne ho asɛm ayi wo bibiri na ɔboya ɔmo sɛ ɛkɔ parliament no ɔmo de ɔmo hyehyɛ yɛ kɔ parliament na parliament antena asɛm no so ana parliament bogu ye because as ɔmo ya no de ahyɛ parliament ɔmo ka parliament na ɔmo na bogu ye sɛ ɔmo ma hɔfo de nto aba na hwɛ obi no say I support you ni ya dɔso yes enkofo bo nsuo ɔbɔ 2024 election ɛyɛ crucial wodi di agro kakra bi asɛm we mu person mu break 8 yes we mu so da bi oboa so hu we mu so NDC for say omo nkokɔ to biem NPP for omo so nkokɔ enti eden ye wo say onipa wi ni abato onim na yato awie na bra bɛbobɔ ma yɛn na betna national television so na bɛka kyɛn sɛ 3310 Nokia na afɛ di ukaloto so dabi boy na resource baako ma o meeting no be 5 times 2020 BC 2020 ya de buy say o da bi mu fa nkyɛn percentage na ɛyɛ no abro so o mu fa nkyɛn figure we no akwakoro o yesrɛ mu san fa nkyɛn adan o de nipa akoma edi agoro ya de mo ba ho sɛ mo mra mu fa nkyɛn mo kwa na mu ni mu kyɛ opa mo pa so de bɛkyɛ mo pa ye bɛkyɛ mu nti Japan so cramp pepa hwe so also don't pay the chair munti mama na mase na ya petition no say adwen wo betena ha bi a ka kire abusuafo wo wo support no entro ma I support you ebia me support mo metro krata na mamo me ye lawyer ni nti ye pe lawyer ni we ni ayi pre bono case ni ye ni ka pre de ma ho no kure simple akure ni bi wo lawyer ni ni ka pre de ma wo de an say nimdiye wo mra kwan so no o say ya de ahwe Ghana ni ya so ya lawyer ni so yeah because see ya this a lawyer for mo we hin owe ne ba ya me bisa say wo ya NDC lawyer na ya lawyer ye nyina ya ho be kire yen enti animu ya wo competent people wo ho a ebetumi afa wo mo a ombe bio mani ehunu figure aka enye obi a ono no oba be ka kire say 3310 crucial resource Debbie. Enti mba cha wutie ho ye lawyer ni. Wo so e bia me de minim die mra kwan so meboa ma me atro petition no. Tro ma yen. Ni nyina nkam bom. Ni yemfa nkɔ. Because ya ho a. Ya ntenase. Because mami ni enim say ayi die na mfon so aba. Hwe di ntwure dia wo ye. Di ntwure so we. Nhunu ni kotu. That is since the mami ni ba yo say da nyade bia improve say say we dey we nya 90%. Be bia ni pen from so ni pan from so no nti we nipa yayi na no asem ana po e ka say adum ni nti yankoso anya bone abi enti wa support ye no madaroma wo ye mbre nim ni ye pe pribono no pribono no unse pribono ndi omo nyiska eno ne ye pe beta ye chi ni yentumi nye ebetumi kra aboa ma wo lawyer na krampo wo be pop na yempe bibi nka nkyere mpanimfo ne ye de kɔ na mpanimfo je krata na mbobɔ to twene zoom line or das bi mu a yenim si ya fam die sure dache ewi omo ebe ba no beba kra be ka se amri bi ade ne hyase nkrofo bi tro petition bi kɔi mutu ho ana ma we bia nka ye nyina ba bi yegyina ya na mo fo no so tuo na nkwa nti o mu so mu hu ne ye
Ebi ara so chance ya won so de be shine. E no so ho. Mo nyire mo ho. Don't dey forget one more ko so nsere. Ye ni abre. Ya ni abre ko. Ye ni abre. Yes, red jersey ya dey buy nya senke. Ye ni abre. Ye nka se frɛ wo fidie su. Amafo ni abre o. Ade ne ya kan nye zo. Obi ayem sisi no. Isi aga na nipa dodo na ayem sisi won. Won ya kasa ekoso na so wo ye wei. Na nkrofo so kan kasa bia e be hye abufu a. No man ya sia no. Case no kase wo mu an se ye pe lawyer obe guide yen. Brofo no de ye betumi atworo, but enye brofo bia na. Yes. So, brofo no ye kase ye ntworo normal brofo ya. Unse it's go come. Eso brofo a ye kan e wo maasi mu. Eso o ye social studies ya. Eso brofo a ye kan wo ho. O ye economics a ho beti demand supply equilibrium o beti tete na we no akwakoye petition ya mra sem so kakra me nya lawyer ni intimi nchoro lawyer for bro for contempt ne so yeah okay it we lawyer ni this is your chance to shine okay be kan ye free churo ade ni ma yen di animu ni afa nko we demonstration nyina akra beta to ne ma me ni yenyi mfiri ho ni etena ho sa mama mo ya sho zumati bi na firi ho o say ya ntro nko na shine mo ko be shine me anya shine ko atitiri wo shine na mbenyo ade we see aka ni day one shine na mbenya the main reason is sempanimfo be hu say ampa ye case na e de aba no na wo so mo si hu nkonwa na omo dwen ho so hu na mo tu hu anamo because aye ko aye nu eye san Nyankopon kwampokura emfa nkyeye because yes asem kese be ba franka esi so sensi so asem kese be ba franka mame na mase mada romane ye na ne ye ho eti adwen meme de meme mawie day ni firi okọ na mesan ba unya akonya bi aka kire wo number bi kura fa to dwa mo be support eni abre ko eni abre yentra o magana mebo o man e dini ba ko na for lawyer for no so ye no mebo nkomo se bi no betimi atwura mayen free a o mo ntwura mayen utie na so pese wo do ho ba for ye wo ye lawyer ni wo so betimi atwura sure ye ni bresem pa e free wo kire kwara adwempa de number betu dwa okay wo frɛ ni aye na ye timi ahwe atwura ne kama and this I 33 10 everything nka ye nyina ye ho wo no mo ayen ye da se Amati, oye, asempapa bi amati offer, oye, asempapa be na wati offer oye, ye di asem de no. Oh minua, eye HJ Africa, domini CSR Ghana heya. Eno makabom, eno ma me how to atwa nei, me to sa nwum yo. O makofa organic fertilizer ba, eye wofuo ni ye, esiesi asase, epammoa na ma ono ba no, eso doso. Kuafo ni ene fertilizer ho ye din, ye nya bi kura nto ebo no so ayetare. Eno so tiri mani je essence offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na be so se doso enu ntina me bo hu dawro e dia ma Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby a talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby offer. Oye. Offer. Oye. Offer. Oye. Offer kakrabis uno bano. Ebesu doloso. My Lord who began it. Asasira. Bemani. Ucha fami tumana yido. Pepiasia pedu. Chechai onyemreda. Semana saluto salute. Simpio dia di puffo front e bejaman so. Gasem super plus. Eye latest. Oswabro bo. Ensonsios revia. Odi ehwe payara mankusisi tower. Ey, untumi ntake. Eye gasem super plus. Cement from Pepiasia pedu. Eye waterproof no waterproof. No di super cool cement ba town imponent mo sen. Contractors ni je ho.
Genum 42.5 hour super strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at you prepare sampedo. Our roofing sheets are baswono. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A whole thing out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Some supplies sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Prepare some pedusuna and Yama water fame. Sansu or Casa, Otonia Madudua, Ediko Jau, or Dan prepare some pedua at Wabu Road near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite or Atim Swedro Road opposite a Penning Junction, and at Tiasin our Arenias. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Prepare some pedu enterprise ana. Identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's so atwen yam yakoto nkra ba sima 9 na abo apa no pa no nkono ho ma ache. Eno eni dwumadie no edin. Ye to aso e wa ha no mo ede ama na afi issues e de ato apono so ne ahwe di ho nkomo. Anopa ye ne owura William Buadi oye executive director de ma Educate Africa Institute. Ye ne betwetwe nkomo e wo fie ha 101. In the meantime, I mean fast and come up for Madaroma or make this possible. ODI Electronics and no free OD Media emu or see can just open TV, open air conditioner, fridge, open deep freezer, and I say open washing machine, open rice cooker, blender, and I say ceiling fan, and I open ODI Electronics. So bet me am be. Tis say ninti a fear BM on tese. Kweku ehin eso okwa kohwe ball baby ama nso yeso telenovela bi no debi sa nyoma ni nyina afi ho san se wa hwe se won so won sabetumi aka de wo fi ho no mo a ebia na usika sem e wo fom ni apese wo to no wa ho den wo fom a wo de ne se obetua half utua half no na half no wa spread it within 3 months na wo se utimi hwe na utua ni nyina ODI Electronics. Young friend was 0550 900 600 0550 900 600. Eye number be friend ye timi ajo so nyame adom se ya ba odan ne mpotem ha enche ye betire wo ye chiri kwan ankasan na onso ababa je wo de e wo ho enomo afei Frimpon Enterprise adwumawura ye ba ne provisions say ya wo personal grocery shopping bi na person oye ana we bie provision store na also person kokko fa niam ne gumu bebre a okko hono mo a ade a ne a opebia on sabetimi aka from mackerel edikosi cooking oil no brand bi a wate din ye papa local rice and a perfume rice say wo pe bag mu ope olonkam asichire nso sa biscuit nso so o ni nyina bi wo hono mo afi ye ba no detergents nso so a de wate din bi akọ hono mo a onsa ebetumi aka bi eno achi wosan so ewo stationery ewo ho books free notebooks e de kopim exercise books ni nyina oton bi woni ho cosmetics no nso so nie enku se eye body spray anase splash ni nyina akọ hono mo a onsa betumi aka bi kama pa na dwuma ne kese ne de ewo eye Mandarina Hotel ase ho bie nkrabata ne bibre konkwantani new market yo ho sanso so na okọ Canadian Bank dankese ni mu a owo ho no mo na sesi ade Absa opposite okọ mobile ho no ofoforo bepo no a akọ filling station ho no be un se oto nsa ofri aboabo na okọ dan onsa benkum so no wa beji eye store ho no mo a wa bie supermarket 24/7 wa mu ntum nti bribia wo bekọ ho no mo na juda suom kra okọ a ni a wo pe onsa betumi aka wa bie electrical shop no nso so a from electrical cables edikosi fridge guide course our 3 pins ni nyina bi wo hono mo a pliers nso so brand bia onsa betimi aka ono no
Owo Liberty Lane or ni ako na nabro sign ni die ni hwe. Eya no afrɛ no 0244 897525 0244 897525 and 0242 111236 0242 111236 and apɛ ma me fan chia sonkon confirma Elder Frempong Adwuma-Adwuma and an yere Mrs. Frempong Mami Grace and apɛ me gidi sɛ bibia bɔkɔ de yɛda so a wapomuden ho de ama memfa Jubilee Hospital de ne ntoa so na me home so enkonkomo pani akwa aba ne ensamra Jubilee Hospital say outpatient service. In fact, almost services no numbers 14 a ni nyina no eye apomuden intra nti yeba no outpatient no ne ye frɛ ni gyina ho na gya yaresa no o me ho dodo me pesa me kɔbɔ fa ho na me san kɔkɔto aba adwuma so no no wɔ hɔ inpatient ne yebɛgye wato hɔ no na afei doctor fu atimi adu achi ahwɛ ama ho atɔ kama laboratory facility no so wɔ hɔ no mo a sɛ ye kyerɛ ma wo ye hɔ ana wo kɔ baabi ne ye kyerɛ ma wo ba and also you betumi ama within 24 hours eyade a resource no nsabe tumi aka afi your pharmacy wo ho eduru bi a wo pe antenatal care eno na mutai friend no ANC no onyemu a wo se doctor de nani di wachi akopem bra wo be wo asomdwem ye di free ho no mo a bre so na wo kwakɔ wo nso so a eno nso so yade a wo betumi ahwɛ no aboa wo kama wani ana sɛ wo se ene hawo a eno nso so kwa wo betumi ahwɛ na wetu ho ana mo kama de ama ene ye fia dai diabetes ne hypertension obekɔ na ɛho enkyerɛkyerɛ kɔso dendenden ɔkyerɛ sɛ de obedi waduane afa waduro anom nsuo no ayɛ yɛ nneɛma bi a ebetumi aboa ma ho atɔ kama insurance ɔgye aban deɛ na nkrankran deɛ ɛna afei canteen ɛwɔ hɔ no mo aduane bi a wopɛ no kɔ a wo nsa betumi aka bi ɔdan boabo amantra bridge no so hɔ ɛna obehunu Jubilee Hospital ɛnigye sɛm ne sɛ wɔn mo running ambulance service nti anadwo de suom kra no wo frɛ wɔn mo betumi aba beboa na eniema kɔ kama pa yɛn frɛ wɔn mo ɛwɔ 0244575799 0244575799 ɛna 0241784645 0241784645 frɛ sa numbers yi na wɔn nyɛ wo so sɛ na bi kan ka kyerɛ wɔn no Educate Africa Institute wɔn mo panyini a wɔda no ɛwɔ fie ha no mo yɛ tare ne bon komo but always ne ana ɛyɛ on phone ɛna deɛ watoa yɛn wɔ efie ha no mo yɛ ne bon komo yɛra wote yɛn ka ma kye bejo so sɛ bibia bɔkɔ deɛ ɛna yɛ sienra mpa ɛna yɛ sienra ɛtɛ din komo on phone so pa sɛ wo free importam ha ya me free achim kwaten Kwatin. Oh, okay. Na me ba secondary school so Atifa. I know mo so mo ye homecoming. Yes. Na mo ye Enra na ye. Enra na mo ye homecoming. Yes. Okay. I hope say bibia boko wo. Oh, ekoye pa. Annual talk fest. Okay. Now this was first edition. Me say mo nye bi kura da. Ye nye bi da. Homecoming na Atifa for nye bi da. There be homecoming there, but we na ye ne it's like capacity building program a year ma continuous students, you know. Oh, okay. And that's a talk first. Oh, okay. Okay. We say ne kasafa discipline. Oh, okay. Into we na novel being see that wo hom. Exactly. Okay. Any my idea, organizers no my idea. Pa. Yeah, that's it. All right. Into at least giving back to society. And one. Say ukɔ gente tia wo ho. Any nyame wa dom wa du ba bi a wadri. And our Sunday ba boa wi nua no mo e wachiri. Sanity. Kama. My idea. All right. Into my emra ye tiny wouldn't come the fa and womasua ho ewo Ghana. But I mean this general question. Generally, no Ghana education as it stands now, devoid of politics. Say na no. Yo, mamintia wone etiefo ne ahwefo. Na achimoda empatam ye nyina michu bibia. Afin so honorable Dennis Obey. Edi ankofo den heading panel denser. Yes. No, around na. Around. Oh, okay. Yes. And you around or didn't who see is yeah, Bruno so anka or Pojifo. And run over town. Yakaze crowd. Then why do you say me akoko? You, yeah, waha. On the Achimoda and then in Batamia and put to that and I come up with it. Easy. Yate. Into Yamana Kwaba. Minia. What you want from him? Dear Tierney, Ghana, the education system, no,
minia apro atete apansam eniema enkoye na ni nyina na kwakwaye politicization of educational policies in the country. Yenhye ni roadmap bia anase a cogent policy yede mine the sector nti akwakwa say obia eba de ono fo say ebeboa no na odi atum yanko echi kakra. Okay. Eja ye de 6 form no we ni yankobi o level no yankobi but akenkan me ati asesen ewo ena eba ya na Gigi Rollins advance de ba aye junior secondary school aye nya GSS ena secondary school so be senior secondary school na enumu no ohun se se ye di ensa eye bibi it was started so osisi workshops and osisi ye it's now called secondary school BMO especially junior level na ye workshops ahodo ba no se bia pre technical skills obeko wakobubo nkonyan na nyi nkonyanko a enema bi ade enua ye sane manyina na omo obia obeko akọ practice after say akere o classroom home science fo omo no no anuane na omo so omo obia omo kọ omo de omo twa o classroom omo akọ practice sane be ombenya the practical knowledge of it and it was helping because me kai say eje krai beto mu a na eba ya che no ye penso na ye free baby life skills satani esua hemis na ye di abraha ban eye hat ye ma me mo odwom ewi ahye o manager o ma hye na ye di bi nso eye doormat na ye di bi nso eye bag ana ye di co market and it do level bi a na ye di paper kran so no eye the replace polythene eye packages ahodo yet to so a na nkenye say ne rubber agi ensasi plastic ne rubber product agi ensasi afaya eno se ko chef mo a aya empro chepa anti empro but nkade yi use sa paper ne ebra ban ya eno no pro cry sign serve as a manual to the land entina fertility of the land no so na eno so e wo soro nti udua de a sisi ana enyi na bonso kama but akwa se du baby ne fosi ye ni bia broso ena practical aspect ne ye de to ho nti those days ani yesua life skills basketry na ye hu se oh okay say abekura mpo no enye se obenu abenu anya de aye nkwan anya adwen enso afiri mu nkwa da bi watwa eduana to ho no say ne branches no so utimi twa e de ye kenten omom ye eye fishing so no etimi de ye ajokuo afen so bamboo so no utimi ekotwa entonton utimi twa na wo de aye emerekete na yetikoko a ne ya hata wo so ensa ne mu nya na eboa yen etiki ye koso sua ya na nka yebetime nya more knowledge about those things so at the end of the day no things around us no we will get knowledge about it so we will develop some kind of love and value for all those things now agriculture studies it was on its own as a subject but it do baby no yes some ye de ba can science so and ye rename integrated science and usua science na focus how dey ma agric no too limited intina the love for agriculture no and also no ebe free ho enti say wo ka kire o school ni say on call foam anas wo wie school na so mfa no hye krayom no ohunu say insult but those days na ye sua agriculture studies as a subject on its own no near you then school farm any school garden some be ye habit kram ye fie mu na ye garden wo in future bibi ti say mako nkruma ntrowa to di ankasa no tese na ni nyina bi wo ntie nya so wo market akoto but yes sa yes education system no ebeyi say na man nyina free wo school farm say unnim na so the school ni kwafo ma director ehu a eyasem but na sanem na boy because ni esua ewo classroom ni yakọ school farm akọ practice fast forward yedu baby no na yehu ni sese wo kwafo ma wo de wo no
enema nkoye ma wa brabo mu yo hia ni enti na de wo de ho ahye kuyayom because of how your system no life skills basketry and crampo de ayera kra minua at this point me ma yetie fo ne ahwefo a following on Facebook at enema we yase there was vast difference between school and education. School is a well-established institute or institution where we go through formal education. That is school. So underline word in a well-established institute or institution. Now, what school ni mo bi wo ho no. The computer lab, chemistry, physics, ni nyina wo kwa obetime nya niam practice wo ko computer lab so a akola ba ku bia to one computer etin teacher ne no read o book ni mu no o ma instructions no de ma no o ka mouse no ekura wo hu o book ni no asom or say move the cursor you use mouse now they move click no click create a folder sane man nyina no now you are developing knowledge, basic knowledge in ICT and technology. Minua fast forward say who go through all this system ya maun ya kire wade ya maun assignment ya maun homework ya ko PE time ya ko football park so ebi bobo ebi mu etumrika omo yo interest of volleyball mu omo so mo ye netball sene man nyina no account to the practical aspect of education. So the process of going through all these disciplines no any friend no education and we no your legal bindings and your curriculum and as a pedagogy actually said this time no we better there 1 2 3 the next we no 4 5 6 so and nama you say you are going through formal education and your school uniform your school rules and regulations and share that home. Okay, now some process ni na no and your friend no education obi a ye ka say otie yen nanso owo barbering shop na osuan se ne yitire owo saloon osuan se ne yitire as hairdresser obi so owo seamstress bishop a ye chen se ne pamade na oba be fashion designer ebi nso osuan decoration the all fitting shop the omu ye ni nyina mate ni krampa a one driver enam na driver na kire ne de so ni nyina no ono so osuan de but eno no under informal education. Okay, minia this type of yen system na ye wono say we are solely focusing on exams. In Ghana say yen shedani education system what we have is exam centric system because school ni say BC na okwa kwotro no obetwa obenya 6 A's 9 ones ni sa de kan no adan ya me pese menya category A school eko me pese me ba nya school a ewodin school a popular focus no nye osua de for lifetime. Okay, odu SHS nso a target nyina ne say so onya A's 8 A's na otimi ko university eti ye fo say so wie GHS are compulsory go to secondary school, so we secondary school are compulsory go to university but you must say na so we university are obeying. We are all thinking of we are na mature application for employment. I don't have the day who say no, that is not the issue. It is not always obey we not true application for employment na ya fall, and that is not the purpose of education. So what I say and on this are the ideology of white collar job na abase say no ye mpa de e nsa be ye kra tembia na ye read and on air contributed to the unemployment in the country. I am telling you or maybe abegina ne naso a ontimi nkwati ehomasuya ukwati ehomasuya enyiye. But the type of yen education system no akwakoye reading kwa enti ade no obekọ no wa ya de wo twa on paper but so the adwuma ne mana na akwakoye problem and at the end of the day no ubon say onya no waba be disappointed enti say ade a na nke system no e focus no consider
the practical aspect of your education system no 90%. Nanka theory no aye 10%. And we will see the value of everything around us. It work kind of simple, but so difficult. The ma mpenimfo system na dintia. Minia, and difficult. But they don't have interest in it. And then acquire problem no. And the entire money interest. Say they are all focusing on political agenda, their party agenda. As we speak, Ghana, we are not building Ghana. We are building political parties. Agenda biya ye biya party agenda. Adin ye ba beto abayi timemufuo media for ye nyina ye hwani mu say party A or the party manifesto beba, party B or the party manifesto eba, the oba independent also the need eba. Say or my we or my be to say baby a coco besiana a honor and your party manifesto a national agenda. Enti in Kasania war 1992 constitution we are why and on our submitted to know. Nanka will see a national policy into one to one. You are making reference page 2 of our national professional trained doctors and nurses. Besides, our school be by 2018. Our school be anya ne farm. So what I say? No, we make it. We can say we making reference to the national policy. No, enti sani awo kan won samu chiechie mu no na yenya hwe ato aba e de amount. Oba na sani awo kan no ya twera to a public document. Ye nyina ye access it me read it onyema wo ye ne ye hwe say de awo kan no guso awo ye. Se wutimi ye no sa pepepa e dubre wo se ye to aba bi ma. There's no need to change you. Ne ye no woko. But now, the year focusing in our party manifesto. Enti me bad me say me de school feeding eba. Say no na Ghana fu here. Say enye no na Ghana fu here. E san say ewo me party manifesto mu de. E say me de adwuma. Ebiem me ba no me say me ba besi community day school. Say that time no Ghana are ready for that to finance it without going for loan. Chinchina ma state me party manifesto mutimi de be adwuma me the free SHS eba but ade a me de be ya to ba ma me ebre a yewo mi se me kase yenko ni free a ade be ye free bia no ya na nipa dodo ni je ho into wo ma be ko schools mu be doso na me hwe so a adan a wo ho no limited to contain this number of people then na yese me ye ma minya nto wase ma minsisi adan bi wi a other facilities supported proper teaching and learning no nyina no mam provide enti ubeye wie na ebia wadu 2019-2020 then you implement the policy based on piloting basis. So what I say, and in every public policy biano we do it piloting onya na wholesale enti ebia oda Brim Central, Brim North na Kwawu West sa Kwawu East mafa. It will this way ni year no you are using them as case study. And after your case study no if realize say okay me encounter challenges way and then answer there at the enemy trim the whole of eastern region me year no metimi overcome challenges no and then me year no the whole country na yakoyanim. But because of say I na party agenda no is also focusing on how to maintain power. Entino omo ndwene enkwachiri sa they don't forecast omo hwe ne any the party ni benya enu ntina ama ye hunu say eye empenfo ne de na enye omo den sika oho the men are there nemum bibia no eye generous to achieve omo political fortunes. That is it. Okay, nti that has been the order of the day. Aye nyina ya ka ho asem aka ye won crofo a bia ye me ti ha me de Ghana ho ya asem kom de bia ye ka wa ha me party communicators we kasa ma NDC we kasa ma MPP no I don't subscribe to that idea no
but nka sorry anopai na nka ye bia homa tum na nka ideas na ubia homa no we so okay mi so man ye ni se ye beboa mi so ye ni se ye beboa etimi nyamia no kredi me sa party communicators ye mom fremra ye no mani nye ho omo tie show yi ya we se me mani nye sa de no angas wo yuma no I want it Ghana first the tennis awo hwa ye ka se ye nsesa sa ye no so ye be ne den minia it is up to us ye na do minimum you know we always give them the power to empower us na ayana empempin ekwan ya yefa so ede to minimum wo no ene how are you select no eno na edi Ghana edi ba bi adui in Ghana we have nice policies ban human resources so ni na ne wo natural resources we have the renewable and the non-renewable resources nemom ye to aba maskafo ye nto aba ma timamufu a ewo oman na ho do osikani edin sika ma ho a wo hwe nim so obenya bibia free mu so iska bi free skani ho ko bia no investment obi o ye investor bia so expect dividends eti or this kind of bar as me ba be pe mpiaye just 7,000 10,000 na ma to ama me delegate ma to ama me mi wi a ma lobby na yese me mra ma ye mo kwan social amenities me me ma mo no sa sika no eno na me de ma mo na mo to aba ma me no eti o se me keep process ka no sa eno na ama o man Ghana ye gusu a ye area na enso ye di mfi edusian so areho nanka oh ebeyeye ye be ne den na yi unim ebri beba enkofu be sorry na sa enkofo no sorry yen Ghana fo ya na ebe sorry o na ya aginem na ye do sa level na minia there will be massive change and improvement. Okay. Ghana yadusua no it plays I think 71.9% of national development. Okay. Yes. But because of say yen hwe ni ye focus bia no aban the policies ba or more modern and consider by consulting the stakeholders community engagement sanimu nyina no onye ihu ya say no mo pia to yeso me susu se omo pe mi wa ne yempe wo hwe aya na meka ye mampani before say oba be president edin o ka say so oba mampani a oba release missionary schools no back to the churches because when we say churches no it is true the churches are doing well omo build school a lot of schools across the country and ye mom 2 minutes say control schools are nkade ba ko anka be boa pan discipline instilling in the learners oh those days say kwasi da wan kwa sorry ha Presby me Presby school na me call Presby school na me call from primary de ko biye yi nyina and you want me so kwa tin Presby primary and GHS mbe mo aso an she can be bia ya school bia rep ba it Wednesday worship wan kwa sorry ya otu do do no but ene sane mani na twam those days because na obia ba ene akola bia na obia maame so ni pani bia no akola unze pani kura dia no makoje sane mu yana it is part of our culture our norms and values as Africans Ghanaians and even part of education our education oh but ene ya to ni nyina twene ena ye prioritize enyima bia sebe enhu hia hwe ye be before wo ye dan ye be before etiefo enya hwefo teacher ni bia nu a ne des obetwa ba so obo school ni bia pra no but ye no ekwan ye fa so etete ye ni kwan ye fa so a ye niam no edu ba bia eya ba ene ma ye mre enye saa wo do ano kekeka ye ntie ye mu bia na ye te he wo ho enye by chance o awufuo bi se no mani ye den no ma anye nda ba ko etoto aso even up to date omoye akwasi okuka say ewa ha next time aya nkane sabi me papa oye most of the programs me ya ohwe otie the me dressing crown pro otimi ka say we would say dodo we ye say and in fact I am proud of Samuel Uboku despite say no ye teacher
minia maame no so omo play omo role maame ne yade o ma komo ne no aduane enye tambia na obe no ama enti ene me need you abonte wa obenua yes so that's a part of education. Part of education. O kire ni bibi. O kire ni bibi for life. Enye for exams. And then just yes. Ma me no sorry ahomache. Odi nkwala na gya ho. O ko nkwala na deda. Obe no odi sika to table so. Obe san ba no mo san deda ho anajo. Yes. Kwasiada ba akopa odi nani bedi nkwala na chi no. O san kokuo. Yes. Bo duku akese akotena tena yie ni ayi asesa. Enti ye ka ho bi. Meka ni nyina wia bibisa se ye be ni den na yie. Menua. De maka ni nyina problem no. In problem solving and I say in situation. So what me identify problem na what solve it or how no 50%. Eti de maka nyina we should reverse it. Ni solution wo ho. Yes. Say a party agenda any day we should take off that party agenda and replace it with for the more minds o say for the more minds yem penifo ya to abamo mu ya omo ya kandifo no on say de tie ne say na omo refu omo enye say we MP we MC we assemblyman president vice minister speaker of parliament enye say Ghana nyina no na ho ofewu ana wo na munima de we unique wo no eba no say bia eni abodie mu a wo de order so nko da bi. It is opportunity for you to make an indelible legacies for this and the next generations. Enti sanya ma ya kan kenyina no unim they are aware but the thing is they are building political parties but not a nation. Okay, yeah that's be brave who say while say kasa no na pictures bi e roli e wo yen screen so. Yeah. We be wrap up on eno no amayen. Fire service for so aba na okay. Ti wadaro ma eni yen ka ho asem kaka we ya pictures e fi hen fa. We ya pictures are a free our senior high school Upper East region. Upper East region. Okay. This is the condition of the students and the teachers. About this year 2024. Aye. Situation here. Senior high school. And we co senior high school Upper West region. Co senior high school and here Upper West and first one here Upper East and Upper East there no omni we secondary school yem plaster e dan no omni baby a omote eti teacher ni no so kwa we wo call Togo bi no akotwa we dia ba there ne say on say e Ghana ha and say so gogo ntina na nyema search no so simple and I also have some teachers numbers and also the head teachers contact. Senior high school ya na do aye free bi ai we mu na yekomom tablet no so if akola we condition ya tablet no or the year so what I say teacher ni na ono so wa we adwuma o ministry wa we doctor onu or any classmate any doctor ne classmate na accountant for bank na teacher ni condition ye de na shim education no akoye bibi te say a serious issue said they walk no because me akwada na condition we mu na me go school one o kire me atirimodin sem yes 2 o yi o man ho do afiri me mu yes nti se me wi a meka se wo ahwe bra ma bre nti obi a wo so no so nka easily me moa no me se pese me subject we nipa no to sa o bre na me bre ye no esa wo gen ho a won ti ase. And it is not like you need to kind of bit me. You ska. Oh, we're ready. I see a kind of a you knew that. And the would you be see one same with chat for cry? Make on na Mechia Atifa Past Students Association, AFSA. And right, you made na ye did share some in fact. A yenika na ye sign da a year Atifa management asset. And kanka the past a year headmaster GY Jeche. Or bomodin pa na ye personal no na ye head teacher. Okay. Yes. Papa no bomodin tamani ye watifa any enra me cool school no. In fact, it is a massive improvement and kudos to the management. Okay. And AFSA for no so no bo omodin. PT and so ye ko any who project do all my year donations on my year school nim and we are proud of the PTA as well. Minia Ghana is for us all. It's yen nyina yen ka mum
na yanchichiro oman no na ebeye okay Ghana first yeda asi bebre yera ye ne no bon komo yi edin ojeso ni William Buedi Educate Africa Institute so atremu dodo so nyi di kan educate Ghana for ni on say the entire call African ne say challenges are ewa ha no anu bia na otugo Africos ni Burkina unim say ento say din free Burkina aha enti yehu say no public education na say yesterday to Burkina say entos no mentimi antwiti ni am de baba na yedi ni yewu aha ye ma no ekom de wo mo yentimi so nkonko ya do ya bontin o ye yankasa na wo say ye ho aduro more ye ho aduro no de ye gusu ayeye wo hwe ye project ayeye yes attitudinal change and skill seminar we are still doing it just 2021 am DB copy mo Ivory Coast yeah mama entia Eric Amote or ye me colleague teacher me na call Montgomery College of Education na say o child of St Francis Secondary Technical School and or born home modern pa me back na a host me Eric Amote yes or English o kan say o chere brofo ho o ene say ye pe obi atro petition amayen menim sa ropa na mutie ye pese ekotu ayi maami on friends Jemensa yes one ne nkofo ne pese etu om 3310 de mfa nko declare results enti ye pe obi o be tro brofo no pa ma nti wa ha de ayi so be bo am ya twro na de de kran se me so me ye law e Legon enti ono eya de o brofina so me legal brand ne say petition ahenkan ye ne mo na atwa ye petition na ye wi kura enti ara masia no pay ara masia na say wo de wo nkyerɛ wo bia ho o da bi udina o tena ho kura no man ka ye bia ma wo ani say okay okay me da se pa mechia mi headmaster me colleagues especially Lalas and Befa and madam for nyina amu nyina ajo so ye da se papa me ko bi man ka bi de un say enti ya da ma se ye be san so arrange biom na ye hia ye da se bebre ba petition no de mo ama pere mo ho atumi ye be ho adwuma yate we gina radio so na a share bo attitude na change we say the minia we dey we free enye you Facebook se janto eti da se ado pay okay eti ya ni ora William Buedi Educate Africa Institute Executive Director ene no ebo enkomo no ye beto aso ha na mo Ghana National Fire Service for so aye krado a ye de omu wura mu na afi ya hwe ne anu omu edi enkomo Kulun Ghana Limited omudi Mr. Kill the abu ebusiafo na tie hai Mr. Kill no ye meme duro mapa so meme mu pijo mu gina ho mo mu hunu say yes wo ye bema afa ye ohunchun capsule say no boa ma ye dwonso ne titiri ye prostate no titini mu ma niema dead pefe ma wa unze ye SNY granules no so boa ma low sperm count no apegem araba bazen tablet no so ye ma ne dia afa ye working tablet no so ho BP yini nyina afi ho dia ma LB amoafo Nana Chimesi or Chiniba Kennedy and War Green Pharmacy Magdakon Chianse omwemdi kan nyina no achim dan hampacho Yemfre Kulungana it was 0545 906665 0545906665 and a 0504906665 Kulungana Frawomo was our number no so no manyo so kama Afei Afrakoma Community Hospital say men kan chiro say ni titiri mu amwon kran ne mpota mu amasaman doburu shipon tele mu amwo eye samsam fisi satellite mayira ne sampota mu ho nyina no mpacho bebre mu fuma ni ngire mu Afrakoma Community Hospital owo amasaman Olympic Stadium to Drew Stadium Junction hwa taxi rank for no catch driver for no say ubesi ewo Afrakoma Community Hospital ubesi wo hodomo na akwakọ je wo ayaresa yemfre wo mo wabra odi obi a echo tete no je bia me catch say echo no ye yareboni nti so ni mu obi ebi tete no a na waboa no ntwen ma ni nwu ansa na makwakọ pinti dan akototo na ntwi akọbọ dan ho adan ye yi abefie nyankopon kora na ni bebre wo so 059700 5963
97005963 yɛfrɛ saa number no ɔmo ayɛ Pepiase Ampedu Enterprise nso so wɔde ɛdansie ho nneɛma de boa yɛn sɛ yɛ cement deɛ a Gasem Super Plus Super Cool Super Strong Iron Rods na doa ɔwɔ nketewa ne akɛseɛ marine balls no so strong ones ɛwɔ hɔ nkyɛnse ade bɔ ɛdan so no brand bi a wate din wo nsa bɛka yɛwɔ binding wires wire mesh headpan yɛwɔ block machines ɛwɔ hɔ a wopɛ sɛ wotwa bi a wobɛkɔ akɔgye machines no wankasa wakɔ akɔtwa sɛ nso ne yɛtwa dada no na wopɛ a ɛfiri 4 to 6 inches solid ɛna hollow ne nyinaa wo nsa bɛka yɛ supply nwea ne aboɔ quarry dust nso saa yɛwɔ cars wɔ hɔ a wotɔ nneɛma no wie ne yɛhwɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde kukugya wɔ ɛbɛyɛ ne saa de ama ɔkama ɔdan boabo yɛbɛn Akim State Junction saa nso na Jubilee Hospital wobɛhu ne yɛn wɔ hɔ yɛne nkwantanim new market no nso di animhwɛ Sueduro kwantempɔn no so Apiani Junction yɛne di animhwɛ Akyase yɛwɔ ahwene ase 0244 166937 0244166937 0208299115 ofre numbers yi obejo so na ongetimi aboa wo ma main company mfo ho no na afei fire ho common so yenkunku di kakra na memfa we metwam emfa emma wo yero no ma me ma achi bi mu ya mpombo ko de na me boko na so nyame adom yenso ye ho ye na wotwe ayetwam de ye nhumo no kure medie dim kopie mu ba. Okay, all right. Me gidi say asye hoboko. Gamiadom. Na commander nso ho ye. Gamiadom na ho ye. Na no me bo commander ba so kire ayi regional commander. Say obo adwuma wa ha pa. That's it. Intini ya won kai no so fan. Enti say akatua mpajamu ba bia no a. Enye odifo bia na hye nkom me ana me yewa. Eya na makai yen. All right. Enti quick yankoso. First day ammonia buy mo kyerɛkyerɛ nneɛma bebree yɛsua sɛ me fa me phone currency so ma ade nche sɛ ne mutu yɛmfo sɛ ahomakye na wasɔre no na ade si so ɛnɛ me ni baabi a mepɛ sɛ mo de yɛbɛfa meda se nyame nhyira wo no nhyira mo ne ɛbra pɛne yi odi ahenkan ne ahenkan adwumayɛfoɔ nyinaa wɔ akonya soronko a wɔde ama yɛn sɛ yɛbɛda onyankopɔn ase wɔne nso akonya wɔde adom yɛn ne akyia yɛ pɛne a wada ya no ewoda DO1 Daniel Alote ene watching keepers ene operation men ene administrators na account safety obi biala eche obi biala wotie ana paying so em say na no se ne akan no na no ye de menu am na bae on mo fa normal ye wa fifi mu a edijaba eno eche menu me ba ko no so e bae yeso e de mo fa gas ho na ne re pese yɛde mo fa kai ka ho ayi nti ebrebe ma na yɛde ma aba yɛde sal ma ba normal yɛ wɔ adwuma mu a ɛde ija eba na eja gu ahoro bebree yɛwɔ domestic fires kai domestic ase eja eto afiefie mu ɛne yɛwɔ institution bi te sɛ hospital schools ɛne deɛ ɛka ho ɛna industrial kwa sɛ ebiam fa say so me company numa akesi and e vehicular fire and here eja etoka mu ana say ka mu ja nti empempi no buana ka bi what is the next ka bi ahye na bu say ka bu ja so e de ohaw bebreba nti e kana no pai e bitumi ka de mafa ka mu se ne be ye da ba fo e kaka no be ya hwe ana say ka wu na fo no so no o ma ni akoka no ho okay say o kan ho dwumadi emfa ato renchem ana say wa hawmba didi kan enoma maka muja e ba naked wires on say car no wires bebre wom ana bi ho a wires na connect ama kane na wo kan mu no eso enti wire no say ebi ho ete ho ana say rubber na cover wire no ho na insulators no say free ho na ho beda ho no mo a say positive and negative ne kabuma ebetumi de ejaba nti ka bia ye de sequence adwuma na yehwe se wires bia wo kan mu no de ho wire no hotel no say ye solid tape na de wo say ye sesa no so no wo say ye bomb de say ye besesa no na amfa ato renchamba ana electrical fires na kwa say wo say ye wo electrician for omo na hwe car ho wires ne ade o car no ha ba ho a eno ye wo de omo pay engine na wo de on so hwe car no e fa battery ne wires na wo mu no omo so pempi no so oye
ho adwuma no wi a wo se o make sure say be bia ahya wo da hye ho no mo kwa say o ma no esensen ho say positive a o mo say positive mo ma positive no negative no enka mbom so o ye ne basa e betumi de eja abakam and afin so engine compartment as overheating of engine. Okay. Ka bi ho no mo a ha no ye yente hu apa ba wo konkran a ka bi mo run kasua carnation ada de no betumi adwuma the whole day onye na home on park say engine ye hye eboro so a e betumi de ja abakan no say ja betumi to ka enum etumi de oyone aba and a battery terminal no na de mienu na sub battery mu no say ansomu den na say antighten na say ehenhan na ye huruhura there will be a sparks e be pagya nti e pagya na e betumi de ja abakan enum there say battery terminal be a sub battery no say etumi somu den na say eye firm entimi ehim na friction obu ho no ma de car number what is say that de mienu bi eketwe animu twe what dede no so wugina na ohwe say that de mienu eketwe animu a epagya so a na say enya contact of fuel na betimi de ejaba nti dede bi a obeti wo car no ho a eye dade no edede na say dade na ekatwum no bo modern say obegina na wahwe na etumi de hoba na ye bob crack say okay kania no say bob no ebo a na say ho dem wa say ho da ho no heat near direct because heat near from ba no grass na bob no na akoba no but abonent no abe direct heat no direct enya contact of any naked bia and say combustible material bia e betumi e de jaba nti light bulb bia ahye no and say abo no ye mo body say e betumi asesan na e for flash na crashing and say corrosion kamienu e ka boma and so betumi de ejaba pema betumi de electrical wires na torch a betumi de jaba and overfilling of petrol tank and na odam petem ayade a ekoso na say ayade ehu say ye nyina ye fa be hwe wunso ye si table so won mo a minim so wanu so de a ya twiso light one but so we obi a we observer don't have the so to na enye matototo sa answer kokutie uto koku akoku nye ematototo dentia e wo se insuo no ehome koku no e wo se ehome sa answer na petrol anase gas so etie nti so bu petrol tank ma I was say a kwanda so because when the petrol become hot it expand petrol no uchi ye kwaji bajuma na asia etre it is say wabon kusua egu uchi nkusua na wabogu frying pan a e fa se nkusua mienu na wabogu frying pan kitikitimu unse ehukuru kusua no chire ehukuru na e basoro obi akwa ana say no emo be cap mienu e wo chance kuto unse etuburo so sa na tie se petrol ni asia etre na se etre na se nya ba bia emfa any touch bia no there will be explosion e betumi di ejaba enti mesre na yema yemfele petrol tank no ema no emroso. All right, yeah, that's a pa enti ye be ko chema hono no so de kakra de ato so but before mama mfa sedama Mauli Frutos Ventures or see enkancha o say bia uye foreman anase uye contractor bi akwaji adwuma upe excavators anase bulldozers ana upe boys anu be ye adwuma kra no a obetumi ama obi na onu amakwa ye adwuma afei upe nkonwa canopies anase mattress ni nyina wo frɛ Mauli a wonsa betumi aka bi ne etie ne so no de no ne a upe uka kyerɛ no a ba bia wo bia ɔde begu cars mu abrewa onye osika akyem so abe ene wanchi ena obehunu no frɛ no ɛwɔ 0541 470857 0541 470857 ena 0200787889 yemfrɛ Mauli Frutos Ventures na omwayen afei nyankopon ya adom a UEFA Europa League finals no baso ukua de edi anim ya 22nd May ya na Atlantic FC yeso wo Atlanta rather FC wo ne Bayer 04 Leverkusen ena de be cheche so ewo Aviva Stadium Dublin Ireland na yenko ho ye betena he ya de Ireland na ba na yama giant screen a ye de be ma commentary ne kama pa nti ya no ahia ye mrantie no ho ye nyina ye beba ewo achim asene ewisa NYC Pub New York City Pub hono na ye nyina ye kwa akohia utie na won so beba opese onsa ka table a obetimi afre designer na wabuki wo de 0544102810 0544102810
0244 ofra obejo so ma mimra na fe chairman so fa kakran fa nka homa yen yen me boss kasa fa battery terminal battery terminal ye share drive so be na bu a o tu kwan so okọ enadwuma so o de kan o use car na do abi na battery na fall to we so wa park na wa train different driver say you battery no fancy me dey na so na men spark me car no to me say obeyi ni battery de so no aspark o spark energy so na no wa tan battery ma ni rua no aka bonnet na to so wa tan ken ni rua fi say ono ne battery no terminals ahoma no on fan to be a den eda yi to won say o ko na no at once na say ahoma menu ne kasi hia etimi den etimi de eja heden eba ensen mpembebre no say eja na ba at once na and try yes be a o min ko nkakra na medu abi ma park uhu say uhu si bia pisi na no e say na o park because the moment I move within some meters people no we introduce much oxygen into the air engine cabinet one the oxygen ba bebre na eno no medu abi na after we apply o a single shadow came from prayer clean ye because one from na be jam more mpembebre so say hwe na janitor can ma after na e be roll the glasses e be doors ni na no emboa yen san hwa de ba kon kan leaving our mobile phones in the car under direct sunshine. I don't need a driver for the na kan I passenger phone nyina. Drivers ne ye passengers no e bia wa oni car. Obu ha o say my bedroom my bia bent me phone dey enya adwuma. I say me ja to car nim. Make sure say bia da na be bia enya direct contact to the sun. Enya direct contact to the sun na you hu say your mobile phones no radiations take place in it. And a radiations here one aspect a transfer heat pa one a heat transfer e dia akotem pa. To want say emre ko na no etimi hit up phone na asene nya hwe no battery shemu kwa de etimi hit up na agin ignite te ignite na den ejabe di atom nti sa enyema we yen hwe afede weathers na weather the car so maye no weathers on weather car maye obu ha o say car we the passenger steam ya load car no ye de ko we nti say force bia buy na park weather no ha na weather na we de on train ma maybe o weather ye de enkuli down we now maybe you say on person me continue aka maybe o ye na atom ehiti eko na afme boss na ebom tijabi timi aso ha tijabi timi so ne time bia afin so me boss can say ekohwe electrical wires na we kan ma ye make sure say ye install tape eno na akoye hwe na first aid ana wakoma no tafi wa ba fie no per qualified electrician car electronic cars papa na on fa machine si o car na so na so mo hwe car na ye na fon so na e bae na wo so ano wo kwan so no wa so ano ye okay ha e bi obeja car no se na driver so no bi ye trotro from tim ja car na spare driver no onim problem wo car na ho na fe de akofa de ato enche mai den aba ye wo ha na e frɛ say car bi hye wo wedding shop not to say whether na all wedding car na no car engineer dey so you onim oh because e make sound no onim ti e ho na e den e peja ono so oni asing hye bi on the workshop o and say obi car dey be sinu o Toyota Camry obekọ no wa hye car no because of normal wedding bi a wo wedding won keke no ti en fa we na e den entu etreme ye nhye ne so maye all right yeah that's papa because ya de a ye nyina ya dwekora nkọ ho no mo but it me ma ija hyehye enso tumi papa obehunu na car bi si ho no ma so ye hu ne ye ne ja tom obekomu no kra na any phone na ujaye